kwationi wakwa kana museise wa Mutongo TV na mwithukise wa Mutongo FM watinda nesa muthenyani wa umuthi twi wachumwa matuko ni miongo ile moi ni wa Ĩkũmbĩ mwakani wa ngili ile na miongo ile na inya na inde ni muthenya wa gutania ngumbao kana mashujaa day ni siatho iswa county ni kivathokanga niyo na inde chathi kinene chatho kwa county ya Kwale kiwanza ni cha Kwale Stadium balani chathi kila chatongwe ni President William Ruto kwa tuyambie Ĩkũmbĩ kwa niaba ya timu yonthe ya Ĩkũmbĩ ainirani na monene senongo manenga mwanya weseithia ni makwendea muthenya musio wina mbothela Wote vai Ĩkũmbĩ kendo weseithia twaminukiria mashujaa day so happy mashujaa day na wewe wishujaa yunzia yesiwe kanombi thukise wishujaa kivyako na kwani shujaa na kila mundu muno alama yako na sia vai Ĩkũmbĩ ni mashujaa na ende museise kalibu theno wa kilungu cha umuthi cha Ĩkũmbĩ ya siasa otondo twika kila wachumwa tuyokava studio nikendo weseithia twanenania twina atongoi na ku wevo we mwithukise na musiaisia kendo weseithia ithionthe twaete mawoni pamwe na utando wakwanekana kilungu cha Ĩkũmbĩ ya siasa kwa miaka yesu 3 tuikuna tukitwa kwata tukitwa mina mwaka wa kana next year ni twithira tuisomethia andu maundu maingi muno mioko ni otongo na uteti wa nthi itu ya Kenya ona ti ukamba guoka ni nthi itu ya Kenya na kuonthe na kinya na nitembete ni 20 komana na andu aingi nyuma fans ala mwithi tumwitu kwata mbau na no tano kwa kwewa kana ni ikilungu kimutetha cia kwanzia mukana ingi kilungu cha Ĩkũmbĩ ya siasa kula kuonthe netha nditembela ku mitani nenewa mwena utano ondo akela twitha tuyeka vano na twivano ndo wenyu kwa andu onthe makitui la twithira kwa mana kwe muthenyani wa iyo mumbe ni mukethi bea mumbe ni magethi mazi twandilike nene ingi na mugethi kwa jumla ende yukalivo pa Ĩkũmbĩ ya siasa ando maana kuko nukweta wa Katumbu Kitui East ndatutinde leo cha thine kimwe ngalekoni isu karibuni sana kendo iseithia ni twatambanya na alangi wonde twithire twikomana ni muvya muno na umuthi utondo kuona kioni chako maundu ni maingi kashekwa Kũng'Uthũlwa Kindiki Kwolootwa kione kikwa kupandikito tunaweza tuinene lo impeachment twokatwa amba wachumwa vitu ni twanene ya Gachagua impeachment mbunge nene twase yu wekwati wake we Senate ila Senate paendwa pathiondo banaindie Kũng'Uthũlwa esibitali ndene kukwata witi palona wetetekana ena mathina makithoi na kilingise kiu kwa jane kwake Kindiki professor Kithure ula ni minister wa sese wandini all otone President William Ruto ne situ yake anenga no mbungeni tawe munini wa president mwolote na ovu kwa ovu ayumbe manena nisia na ayumbe mana edi na miongo 3 makona kula ya kumvitu kithia Kindiki kwithiwa munini wa president mwolote na pai kana zero vote niyo na ivoka na alama na kunie no ni zero 236 mako na yes na tuyikalanga watuika Kindiki no kwapishwa wathanthatu indi koti order yauma Gachagua asemba kotini kiuchamba kusiwa ku bado Kenya tuovo twina Gachagua umunthe ine na thingila no munini wa president aine ngale kwengi alama molengo ni wa president William Ruto measia usuno neno kiswe na Kindiki ni wa president munini wa president wetele na umunthe ni tuona kuya county ya Kwale Kindiki ni wa with athocha kana netoni ithocha president William Ruto ndino wa ofisi wa county commissioner indi pa Kwale Stadium kiwanzani ti wona muthocha kumya speech ni mosali ya Mudavadi ti wona muthocha Kindiki ti wona muthocha kwa bado Kenya peando meya kwasia tuyeze who is the deputy president twivana atongweze twanenania tumane maundu ma sheria twina Seneta ndani Maanzo ola oingi ni wakili na ti wakili tu ni wakili wa Gachagua no withaira bia maundu maingi umuthi ninaona maitinda yemwe kuya Karen vala Gachagua bomya maoneni o manene atwira twinene aba no chambe awe tathayo wake mwisioni na kindu chonthe chekika President William Ruto akolwe na au mbola sindu mbingi sia President William Ruto enda kumutumia kwa tekula na yoka muteme kuutwe watu nene maundu asu kati wa angela medhiwa maikiteka chumani ke chonde nondo ama ndo ni maingi naku ete mawoni
ile 395 namba yotumani makuviva 10 and then wa mitandao yetu Facebook Mutongo TV, Mutongo FM na page ya kwa Erastus Kithuku wa Nzomo na then wa page ilengine ya radio Mutongo FM, YouTube ni YouTube ni Mutongo TV Stock FM official na mtandao wa X ni Mutongo TV KE @Erastus Kithuku na hashtag ni Ĩkũmbĩ ya siasa. Namba ya simu ivukione kwa ku 0799870066 noti monza kenda nyanya monza noti thandatu na wako na simu waje wamo vitu simu ni seriwe na mathina ndize ne papa pitoka ni website ya twikuiwa na wako na simu these wa TV kana radio nekenda twiwane nyandi abingo Ĩkũmbĩ tulikevo tuvosemesa kwa aidi mavikie seneta nota na mbovika ende obaba kuve ndateka iteba asayewa ayetonye lake vela keke reini chake nesini mwamona adinda busy muno lakini nuokite nonginyoke ba kwanza FM mbea makoka ya nori kiji inde meka nesa muno karibuni ni wate mwadinda nesa happy mashujaa happy mashujaa ni mwezi nyumu mashujaa so mheshimiwa karibu sana Ĩkũmbĩni tuambie naku na pe mundu ambio mundu kunile suti ila na wandu wangi karibu sana asanda pe nambe osamanyo ni tonga mubea kwa Ngai na ndikethia akamba maitu onthe me kona ina cianthe yaitu na ndia cia natindela chathini cha Mashujaa Day celebrations cia Machakos County palo mondo ninye ni beite host tu kwa county commissioner waitu wa kwa Machakos County na chathe cha kinene cha Mashujaa Day celebrations cia Machakos County na chokwa ya Masii stadium palato etha na chathe kisio andu maitu moga kwa wingi ma celebrate pamwe na itu na wazaidi hawa kweli na ethia kindi nduge cha mio kitondi bobe wao ndo na wasisi kwa ya Musumbi kwa stadium andu meyumirile kwa wingi muno andi otabyo ne rifao mwaka muthelu kila chama chako County cha stadium na ena watio ibiso ya kwesila babone sisi na nethia abate andu wazaidi no officials administrators tu peke yake na maibo lakini omonde uko ya Masii ando mo kaingi muno pyo saidi wano ngili tatu nozi yake wazane jume bya ndingi na zaidi ya mone ma enjoy na ime wana wama itambulika na ta Mashujaa kila kingine ngetio chuma kina maondo maingi natio kuthocho akamba maitu the neta kwate ane ata umio mawoni ona nduta mona nge busoze the no mwatwe chochuo in other words ndo my brother bana FM wasia ataliga ba Ĩkũmbĩni kila mundu umana mesa kwa yake omwe yuko na ndimwe tayari weze the ndio mwapa koloka na mesa kwa thank you sana osuni MCA Munyuve and then wa ward ya Masii Vyulya kuya kilioni mbunge cha Mwala kaunti ya Masako mheshimiwa Douglas Musyoka and then wa acha athini kila watindila we kuya ndwa ingi muno alame yumbele tembe wangili tatu na ende nitwana kundu wingi patokanga ni ende matane yumbele nesa muno kaunti ya Nyeri ende hainge anini nemo me yumbele na kabinda kala speech ya president yambe ya kusoma amwe ma ende ma kaunti ya Nyeri maumala maale ya kwithukise speech ko ni kundu kwingi kundu kumwe kwetha na andu ingi kumwe kwa riboti wa kwetha no nyivu wa enende na indi nenda kunenga mwanya ibwana FM FM ni kwatyo wi musio Mashujaa wa tani onesa na wakwata mwanya onge ni wazi aka na mwanya wa umela tukere ana ingiva Ĩkũmbĩni ni kenda uzethi ni twaende na kunenanya na kona asia twaika kunenanya maondo matema sioni kumela lakini kabila kala tuende na kunenania maondo masioni metha bayuga na bandu be unenania bayiko saa kwethe wana maondo be sawa ko tikalibu ingende ndo akilungutia kumbia siasa ni mubea Erastus kala ketu maana sio pe oneni umwane ni weni musumbe kwetwa Solomon ukuone wake kune tawa mutabania kilunguni cha katatu sisi athe na mabinda ni cia mwe andichona cia mwe ya bingwa manyonge tekethe na bai Ĩkũmbĩni na yutwa kwa mana twethe na bo undu twethe na undu ambeni wana mbu ajamba kwa cia ni mubea kwa mwe ni wa bingwa manyonge good tuona na uwaze niguo ondu ni tembete Kenya ukamba Mombasa ndicianza ningoma ni tena ati yengi muno ma
kibindi kigita we Ĩkũmbĩ na ngamana batengwe undu mona atu inena nitunengae andu aingi muno manyi namo undu ene nthi ma kuna simu maweta matuma mautumani maweta ni manenga nayo umanyi muno na kondu umakambia undu tende na kuosa unena nilate ethwa ana ugo kwa uima mwingi ni matana muno na ugethia ona kuri ni wa futha kuka undu na komana na muno na amathiwa moyo muno yuko u ni na biga ba Ĩkũmbĩ na ni notani kwi ya cia na ethukizia maitu ala matwate ya kwanza ya kwithukizia kila kitawa Mutongo FM na kila kitawa Mutongo TV kwa utusisia ndeni na muthocha mwi Kenya nthi cianza tunena ni kwa bamwe u ni guthome witu lotiela wa kamba tenene na nini zikana twatembea teithi kumela kila mundu no kuthana mesa kwa yake yuko una muthocha chuma kiuma undu asumende niyo ba Kenya umuthi umashuja niyo ba Kenya na ningutungia ngai mubea ni mubea nenda kwa zene nona Seneta ni wabika na nonia chuma cho nikikwatene muno busy muno na ona kauno ngweza kuongela endo na kwa zene nonie twina Senate na uima yunye ta mu Kenya nendo na kwa sia meya wala twase obisingilile na 10 na tweke ya Senate nendo gotepia apa kwa nenzia yise kwebinda yambe lina kuyebinda nenzia yise yo Senate lete ne oze iliata na ninewie mainena wethia ona paka twika peke ndu kengi chongele mubuko mena nimeonena mawoni ugethia nimeonena mawoni na kwa umweshimiwa ni ngumwa ende yiu ende ina kuonya ndi mwelekeo yukindu kiende kisiaiwe ni ndi yonthe ona tikenya na be bata muno tikauma luka na tiithaia ndi yonthe yasia Kenya ni ndi yendeneza asante kwa ni mubea twima yute kothi no aya ende Seneta ne wati na densa pa mundu teze bala wati ndi lo mundi ndu ili yonthe tukuonie gu kwa gu na deputy president impeached karibu sana impeachment suspended. Nega ni wa security ya rigiji. Ni kwanza karibu. Ona ndo mwana biga nanye niona hata mato na ukemwe. Yes, karibu Ĩkũmbĩ. Ni mubaya ingi kubingo mwanya wa kabaki Ĩkũmbĩ. Nenda kwa samanya oni kedie asai sana ndikise ma radio ya Mutongo kila bandu na ichole wandi. Ibalamu alame sia muingo alame Qatar alame Spain alame Germany alame America na kudu kwinge mo alame ndo amatwatie Ĩkũmbĩ ya siasa na sio mundi Erastus we mundi na we moito kuno na meda na yonde ile tajengi to na diazio kila we wa FM aweta ndio ndani ndio twesiaize ni chao kende nunu kwenda kumya munini wa musumbi wa mungiwiwe nando tiketu kila isi na ripata masibo makuma kila kwamba na ndisia muingo maikula ni jao kende ya Kenya ndo atoi maitu ila Kenya ende na yema na matewe ama ende nesa lakini te kwa chaka kila kenu chonza ndike kudinesa likandika Gachagua na waiye okita kumya kusi wake katika Senate na anaweta aleta muno aleta ndanambe angisetele na wasale yangwa na ilo na minie kuyali huwa akawa mudana ofisini wake la deputy president pa ukwa ba unu bona wai where they are no meto nikidoi na ndeko beba na sema hospitali panda tika mnyanya umundi ni watu tabja kana na daktari wake ni wetie kana na mnyenda tika ingi meongale tindo nake akondo tutunga ngai mubea nundu nonde na kupoa na po na mama kwani magere mande na sako yako tine ukololo na kunule baya mbunge nene nolongo nesio kwenda katika Senate ugolo suntu ko komine yako tine na ndawe the na yuko keuke kide wainge no FM akathi mbunge ya Senate ende Seneta Aimina aziogololo na kunwe mbunge nene na Senate bondo malaitu ende nitolika bonde ne yu enda twambie Seneta katwambie naku tiwaba mheshimiwa nikenda tutumira na FM maondo hao onde maende
nituoni ondo kiuke chaumia muthia mbaka umuthi ondo ki development ikika almost kila muthenya twese ithia no twamana kindu kingi tutese yulwa saga yonde lakini ve mundu lo kwikulia na kono gwikulia na mwene ndo kwikulia thina walikileva asungu makola lia where did the rain start beating us kindu ki nikenda itukobika ba kinya munini wa president anene ndeto telo anena na ne wethukize speech yake nondo we baute wake akenyi ondene tuoni ndene wa TV ainena akanena ndeto ona akasi kana banaina plot ya kumumya thayo na uyu ni munini wa president ukunena uyu na ula accuse president ula tuweze nesa ne mana atambalete emwe ibindani ya campaign mete kula na kwanza emwe kanenge mahali ko tongwe ne moso tongwe so senator from where you sit thina walikela banekenda itopike pa twikwa uyu eni patia akeno kenu chavangitwe kumatane ni serikali na Ruto ni wese nesa aungamana Kindiki yambe ndebita kwa uamba kuungamana Rigathi na atumia mali yake mbingi muno onenge ya mtumia zumu kuwe na kenda withi ni mosa kibela ningulilika na chuma cha mwiso Rigathi ita kithaka chake kikileleshwa milioni 400 na bala chaine kwani ya ikotini na andwala masila emu pesa hizo mesienda muno na kenda masinde kibela na kondo yala ke uchamini ekwethiwa we mwene nda mundu nune jumisye muno na omba nyamba yake muno kuni William Ruto kula na mama kuni kondo unu ya mwaka muima athinite muno nuno bakie bandu ambe yakupangiwa na undu we anena nowe pa Kenya ndo ukelelia Ruto pai mundu ngi mukelelia ndivyo na yuko nduwo katika mikelanlia yake na mundu balonyi betwe nibo wambiasia muzungu asia charity begins at home na ndu andu makubaro thanda maithe inwe ni mayane maithe inwe ni kawa maithe inwe ni sindu mbinge ko tondu ithwaka damu yungamete kekanya deputy president kitu kikati nene ayo lwa thwaka damu kana ndinene akamba na ngenda ndukike mukabila wambiasia kuthukuma kwenyu nundu baiaja ukefanya nwendera kuthukuma kundu kungi na omusi kwina ngayai ko utiate anai mukabila kino kendo na ilelo inai awe taxi ndundu ile nenge ndawe deputy president ndute thiandu maku yekata bo wale ta kuma na kondo unu ambie kutheni katene na serikali undu wewe aweta mupea wa intelligence onola wa obisini kwake ni wa uthamisi bo nundu nune kala uyenda kumuthini ana kele nune kitu liusumu lakini ukethia ni wakwata ndeto ibinda hizi yani na makaikithia kana kweli liusuti musiona nduikika na kiu ni kwate lake na miende teka ya mwiso pyo ende bunge ni nomba niwe imwenuche na mavitwa unewa wikire 11 enda kwenda mundu na mavitwa maingi Kenya ni Ruto mwene mari ngathi me 11 no twasi maruto ni azunikite impeachment motion ya kunene ya mituo ya msumbe kuya Senate kwa ndio nene ya kindu kitaki handike kipo we ekite makosa yana ne 10 na niki MPs mata eta impeachment motion te ya Gachagua night ne kwatia isu zanu noni ona ya Gachagua yambe Senate na mugatana na Musyoka ingi ya the National Assembly na yoka ni party the onsia na nengi nenda kwa bunge ma Kenya na ndo ingi anyube ni mati yando na makwatia kuteta mavumo na pati mundu kwetie the anda Kenya ona usumbe no kwetie the anda Kenya menena nge wanze lakini mwasisia meko utete ane bathei umuthe musumbe yange wanze obyo kwa jondo Kenya twaleta indwa tuyanene twikindu kimwe utuwe serikali yake bangitwe na kondo itheta mopinzani ntutukwendea kuthukuma wia witu wa kusisia uthukumi wawe wa musumbe na kanda Kenya itheni mathukumwa thank you sir mwa Kenya mayenda na oboyende dikaende uende ndimaluka wange FM yue Biblia ya zianda ndoekea
na kunduwekewa katika mboya amuya itiboya utuweke mabitu maitu otondo tumeke alama tupite asia yue anona atiboya mboya amuya inaruto wendo aiboya yake ndanda yake amu no yake amu bauni bwo mwene wamba kwitangia nagenda induende yani bo wamba kwine ngothasyo ko ndabe mundu kwita moyo muito muno ukwithitwe ni satani nthi ya Kenya eto aruto mwene sisi ni toka kaunti ya Makueni ndani kitoka Maanzo mheshimiwa tu hune negoletie mbuyano ya mbeyo tukimela pa ine na inde withukisia Gachagua no kwasia menewa kunena uwo na president waweta aza katika cabinet otondo seneta waweta ni kana niwe mundu ula utonyokelele president eweka anokelele te president yulu wa overtaxation kukwithia Kenya muku mwingi wa koti na mutavia nge wa finance bill no kuweta Kenya maikwenda azio kama mutavia nge wa housing amwe nge wa housing ya Kenya maikwenda uona thina waandikile no Gachagua kuoyata kana when it's truthful man no gukerera president thina utona gwitha we bukuweta kana we kwa woni wa kuona thina wambie banikenda itupike batu tunene ya oyu itina wa miaka eli munini wa president ola manyivwe na president no na nguthululwa ni mbunge ciele ati okoti yamba kuungana ke unginya matuko 24 moyo we komi thank you Erastus kila ndo mawatane kana Maanzo ni mwanasiasa na kwa ni mwanasiasa na kila mwanasiasa wote muzongwazi ya politics is all about your interests na kuna siasa utungire mulengo la interest ya kusiasa si taken care of ko kicha Gachagua na Musumbe ondike comment na aza no me women na conflicting interests na wewe ungionesa ila wakolia thina wa munini wa Musumbe wala wa likile ni utongo bubu umonde ngetha ndithukomane ungua mundu ngetha utaze ngende ndithukomane na Seneta governor na kwa neo munini wake ta governor we need to read from the same script na the moment now ma loka gethia boss wako umya Mũtaalamu ni asiateke na banateke na ndio mamu correct and then wa boardroom ndio mo correct and then wa baraza they will expect you better Vyulya ndo mwa mundu na kwa musi na ndio ya saila wa gelo bobu ana ngano Mũtaalamu ya kwa kundu na ba operate kiwedi ja gera kiwe kibi yani we bandu ba kyo konzo yo we kikwe aye banda die ne ona beba thuku kejuma lwa githiku ambu ba yanza yake ambe yotabia tui uno mwe kalabu kwenu at the end of the day no gwesa kuno anange Musumbe William Ruto agitie kuno ani Gachagua na Gachagua ani watu ju Seneta na wakili wake kindu kila kitega Gachagua na munuko wake kana no wende tena na mbokilia kunena muno na ndio azindilo kunena aile abote kyo time no ibinda wachumwa modelu wachumula taiba in fact ni video ni taiba Ĩkũmbĩ no waendie kanisa na ku Embu not Embu huo current residence yake na ndio wa current residence ana neza remorseful kwa wenye vyo Asia na kuomba rais hata kama ni makosa gani nilifanya nisamee mimi nimeomba msamaha nisamee na zaidi wana Musumbe na from his quarters tewa kwa kweli niwe mundu no wikie mweso na weja msamaha lakini the following day ni gana Gachagua to mbunge asonge then wa National Assembly asonge makulu ala wa kula na issues ina yake bandu ba tela then wa National Assembly naza kiata eta media na gweta media ona gweta media to kusik sympathy kuma be mwana ndi lakini yuko gweta media no waendie gweta igendo cha mungeuka kuma jimo ndiko elo naweza kwethia mathina on the maundu on the meba thina ni Gachagua thina nangi tiumuletwa na Gachagua mwene na munuka mwingi kunena muno sino mbingi wethia yu sindu ile yu magulu la mwengi abutuze maombaneti na accusations la wa kulawa yu na bandu ao makanoe muno maithie kala mega research mamanda company no directors na o mekata mega fact finding ya sindu sio mai da bigande no National Assembly mai nani sasa wana leo mo tuze be chapo ndisi yake baya asiai no confirm ye company na ne yaku no confirm ye kana company zu no ko maana company nge ya kimataifa no confirm ile tenda sia KEMSA kana you head and hand in it no confirm ye beno wa media kana wako ni mpaka Dr. Andrew Molwa
simo no mukone yendo muyanga wasi ambid bond yani all those accusations la accuse it and by it let take time and then our national assembly aba kwetagila mbe na ogera before the entire media kuma sawa mwa yo mpaka saa 3 na nusu siaweyo all right chake ndimina kila genge na ngotabye na nduma na umundu wote onena miaka ile ne athala kuma tasa kwa nyana ile kethito matuko miongo ile na ile moi wake enda 2022 no mundu one matuko miongo ile moi we 10 in other words ne aseta mina 2 years 2 months while in office na temina binde yo onde muthenya la wonie munini wa Musumbi ogitwa kambani kwa yange wa maendeleo nila palo wonie munini wa Musumbi ogitwa kuukwasia ni sawa kamba na kuyo ithu ndeto ya mbandu palo wonie zio mogitwa kasia nogeta kwa yange wa hii muradi ya Vokedap nimeongea na rais nataka ifanywe ABCD na wakamba ni watu wetu chuo kilake muithe ta kamba ta kwatie kuma kwa Gachagua ni kwasia hii na nyinyi wakamba hii kura yenu ni kidogo sana tukiongeza wakamba wote milioni 1.5 itapeleka mtu kwa rais wewe ndio tambai ni teabuthia ndio watu buthisia asante kwa hiyo kwa mtu uzo kuni cho wiki mbaya amokati urukule ile yani kala kabutha na abotha gwatike wa kura yetu ni kidogo cho urukule ile no na Musumbi William Ruto oka ngewa inclusivity ya kuthukuma na kila mundu wothe lakini na yaga chakwa ndo kaze ngewa ya kula si akamba nini na ndio ya mundu ucio na development ona kula kuo ndo kuthi aneno zizi ona diary yake kumelaza kuiwe minea Kimani Embu Nyeri Kiambu Katundu Kithurai Ilobikate program cia munini wa Musumbi cio ndesi ego na we mwene ogelo na enenya ona we clip play on the National Assembly rais mimi nitaenda kufanyia kazi wale watu walitupigia kura Mulima na Rift Valley nikienda Rift Valley siku moja naenda siku 3 Mulima hao wengine wacha wakae kando kidogo sisi tufanyie kazi kina nani watu walitupigia sisi ndio jamu the boss ambaye kuendeleza sisi jamu the boss kubu de na walikele bobu tena alikele buna kunena muno sisi tena ito utadono justify obya mheshimiwa maundu maingi tu nena no ndio tuambia FM tu obu twinene abala madena mambeye na tu also neni wa Gachagua omundi no wazia pena attempt ile cia kumwikia leo somo matuko 3 mwezi wa 8 kuya Kisumu yani ulikana yebinda ndambuka ya president na munini wake Kisumu ngwaje boni beba ina scheme ya kumwikia somo ende mama natene na kiuke yake ka ingene kwatene matuko 3 September Nyeri ni matuko ndio ulikana ndisa asuma Nyeri no wetie pia na pepa ina attempt ingia muthembozu na hiyo wewe tataka kuithukizia uneni wake enena na mundu ni mundu kweli na wo nuko accusing ya president kana nuko matalia onetha pe kindu kitona kika ciana ciake ndakakite aikana ciana ciake amweke thayo wake etha no tongo yose so FM atata kwithukisia maundu asu onde maundu na mende ba Kenya twazie tuwithe apa bethina na bethina ikulengi kuongelela kwaku ki Ũtaalamu okaranzi su siendeye sieti ande yitu ya Kenya ba nundu maundu asu ni maundu mena wito na menenwa ni atongoi muno number 2 ulawasa kwewe 2022 ni enende ena number 1 number 2 accuse number 1 kwitha plot maundu hawonde metila ndi yitu ba owito songia yulu wa mathina bala mambi okay ni mubya Erastus na ene the maitu nendo tabia Kenya itwati undu wambe nye tamun FM Fred Mbatha ninzi ise maundu ala maendete na ningwenda kunene ate iwakwa palape ula withitwe munini wa Musumbi nundu patengwe chuma kiu nuthinite muno na ona mundu wa kawaida yu mundu unga moba yote akalika yatu nizu ni gwetikela zi ta mundu nuthinite muno na universe onena umundi na anena atuya eyanthi kana ona bakubi mwaka muima nuthinite muno na wasisia we na family yake nimekuya na asuti ala meta wa metho imake ngangi nizo metho imeta watu meta kwa kizungu metho imake ngangi
asu ni metho imaguo ma mutumia na ma kebeti na ma ciana sikwiwe cithina ni mwingi muno na kwou nenda omalilikania maandiko me Isaia 53 mwe ya ciati muzoe 11 noinye mwe ndo no mubonocha ila muketha thinani na nyaba kwa munini wa musumbe ndo no mwe akwebinda thi na family yake na Seneta Maanzo mekale na musuosu nundu mwe akama bonocha thinani usunundu wambe na that is for sure na nene na kamba ingi na onala niguo ukwigwa mheshimiwa uyu weta niguo munini wa musumbe ndo kwetha na asindu sikibatho ni site kwendesha ando ingi lakini wamethukisha nimekwasia kwebinda thi nimekuwa mena ngoci na tei na kwa une ungite namo unene atei wakwa ta mundu undu wa keli nenda kwasia wazisia Erastus undu la wendeye nundu we laizi muno nundu we laizi muno yu me yawela twila kuseo bya ngilile na 10 pe kilungu kimwe ni kwate twikite article ya na yimwe na miongo na muonza ya me yawela twaseo bisie na tukasia ati munini wa musumbi akethiwa principal assistant mutethesia munene wa musumbi yu nenda ukutapia thina ugo nthe umete kindu ni kiu pai bandu bangi umete undu ni uzu na pe ondungi ni kwatia wasisia obukilungu kiu kibwithio cha yana miongo na yana miongo na nana ni kwatia pe mutalatala unenete undu musumbi yue binda ya usakuani waile kusakuwa munini wake na waiti ati musumbi akathi amande mundu na ayi musakuwa we eweka na ithi nake aibizia mukwete kuoko asie une wende bangie ethe munini wakwa nguzemba nake masemba niwe nguzemba na masemba mako na yuti ko ni wakula nenake yu musumbi na munini wa musumbi mekalanthi ma interpret sehemu izu sile yana mangona na monza yana mangona na nana kuni boma te okwati yani nundu munini wa musumbi asiati ninye na kumanthie na ukwata guoko na weta na ko ndukeze kwache kana ndite nene nake munini wa musumbi imwe aye wangwati wangwata guoko na kwa na ukwata guoko guwe mheshimiwa Seneta iweta na ukwata guoko na tume amali yakwa na tembea nene na ndu makwitikila na maukoni agula na kwa uti kwate ni bandu bamwe na kuondwa mebango ela upanga yandi no lazima ombethukisi na kama munini wa musumbi imwe aye timo bakangwithukisi ndiele ukwithukisi na kama munini wa musumbi imwe no mubaka ombethukisi nenda ukutavya ka ugo the Erastus umete sehemu nizu sile yana mengo na monza yana mengo na nana umwe kwithe wa musumbi ayasia ninye na umanthie na ukwata guoko na kwete chenine na wetata munini wakwa na uwoni wai wakwa ndwai wakwa yuzu ni musumbi wasi munini wa musumbi nake ayasia ila wangwatie guoko na akone nosie mali yakwa neke katika kumantha kibila ki na nainane na nandu makwa na nela nekale thini sisia ku ya ndo la matuko ne akula na mazabu ala twekie ngalikwela nye natongoesie ne yakwatie kula cia imbingi muno ukethia ketha ndo ina chindu twika musumbi na kuondu o uipanga maundu no mubaka okambethu kwija na ketha ne batoneka twele kutha tukwatia ni serikali 50 na 50 twele kuano twawelwana za kubana FM yuni kana numaluke umale ikulone lako yake ni kana numaluke undu noi utona utila mbe ya Kenya ba Erastus pe undu bangu wala yene kana ngusongeo nduzu yundu ugo nde ukausisia ni kuona nendo kutapia isamarineza yu kausisia ni kuona muzumbi ne pepa ndu bikita akaona munini wake aimubengeza nakapika bandu akabanga yukuma yu yunditho kumanake kwanza yaziombe nditho kumanake yu muzumbi abikita pa na yu avika pau akambe ya kosa matambia ma kweka mazabu onde asiekana yukuma buti munini wake wa musumbi na yu matambia undu nemeo muthinia tamundu nemeo thinia munini wa musumbi tamundu endo gutavya palata elekele tanthi
na kila na ile kuotebia ndena wote balata elekele balata elekele tandi tibaseo balata elekele tandi tibaseo nundu wake when no kona maundu ao the mande Erastus we no kona mundu okuthinwa pe mundu okuthinwa whether ni wikite nai kana ndekite nai pe mundu okuthinwa na ni wisi mwathani mo kwita Isaiah ne yuati ti utapie mbai na ngosio nthe ila nyemu ya inombete na wimandikia onala makona na andika undu woniwe Isaiah kilungu cha 33 muso wambe na ewa atapia andu ati we ula wika wananga andu onake akanangwa we uloko na undu woseleke onake akakoni undu woseleke na yini wezi tuineno obo wa musumbe na munini wa musumbe mande yitu peke ndo newie ni kwatia ni mwe senate pe muneni umona asiai ona kaume asiai ni kwatia tauti enda molo I don't remember very well pe umona asia okay ni mukwasia kufa makanga kufa ndereva aya na mwabiria ndio tienda molo na mwabiria na mbunge baya agenda meme yuko marado yone di yani yuko bakethe wa abiria ne ya Kenya na yuni ndio kutabia ne ya Kenya niki nundu unduno kuhusu musumbe uza kuitwe ne ya Kenya no mupaka kama uzu ya Kenya na nendo kutabia yunga iloko sa ikalandhe mekale kibela ne cho chasila me like le kuona unduno me like le kwazi ati pa pe mundu kuthinyonge na yuno mubakati likela ni kana withie ne twasisia undu woweka na wana gwata na me kalandi nendo kutabia judgment usundu thikawa thikitwe neza Samuel wakeli meongole na ina muzo wa 13 ya siati Daviti ethiwa na ewa mwiye yena undu na kuta we musumbe na maundu me naratu iyo kana yala maundu naratu azuma yaratu ewa wisa kwa pa ndeno yaku kwevenza andu ala utongwezi uketha nza ithaba yunga yakabanga kose ya musumbe atuwa na imwe ndira ile kwetha nanza ni yo tia Kenya haleluya namba ya geli wisa kwa kwethwa kau ndeno ya ndezu utongwezi kukatuka ni kuketha kithoko jo kethaba kwa wanjiko na ndira ya Kenya tongwewe na kindu cha katatu wisa kwa kwethwa mawau ndezu utongwezi bangite nyamwe yikumekuna kwa zindu zizira tu nikanawe yu with you na koze atwa kwanza yesu yuko Erastus Daviti ya mathani kwa ndaya zindu ino na uito mwingi muno yikito iwe yemwe yeweke ondu kwenda agitie mwethi umweke ondu kwenda na nizi undu ela wazike ye kweka ondu kwenda ondu wekie ozie ja katatu aete wau na nendo kutabia neza kuituka andu ngili miongo monza mayako na chuke kwata tandhi ngaiya ke kalandhi akeza kwasia ningwenda kunengane ningwenda kuosea itambia musumbi na nundu akwete kwithwa ate mateo kwatiane ena munini wake nendo kutabia tandhi thibwa na ndipo ngukuyate njumalo kapyo twina guya wovoya muno nundu sindu izu itatu sibaza na itu azune maandiko na baibandu bange ate Ĩkũmbĩ ya siasa ukwata knowledge ya kila kindu pa Ĩkũmbĩ Biblia ukatabua siasa ukatabua ukanengo maotao tutabasia mundu maingi demo bya muno bana FM nitwatele kaona itobo Seneta atwida atwi privileged by the kwitha na mwana pastor kwithia na mutumia uzu wa mutumia kanisa no yonge otondo mwene aya na kwaba ya mchungaji so Seneta twinene aba ni oneni no Gachagua leo kendo wa kule na Kenya meli twa mainena yulu akukala atwa kwa hii process undo kuna akala atilwe pona bunge nene jamii nauma Senate gazette notice nginya National Assembly abangi ya special sitting yetaiko na bado Senate ye namba kubetukithia indi National Assembly maze makera na kekalo wa katano kunena ni sia bills si important una court zia kaleo ko watata court zia kaleo so weekend hizo ni tata kuelezea undu ikindu kitwa iwe na moto tata haraka na Gachagua mwana no neni yeye kulie yoka
niki bids ingi nondo we wikala parliament na onai muyumbe miaka 10 niki maondo alangi maybe tama hoteli Kenya meswada elengi atwa wabunge ni twiwa yikala ebinda yasa iteso the nekiwa itakalata wa undu kiki kalati no akenya nimenda omanai oni kiki ukalatu na maondo alangi me otukonya ivi eteire tukona ayikula na ikalata wao mekala angi bakabaloka makekala ebinda yasa mateso opeto kitu ona MBC batingwa na mwe wa MBC wale ndo akala atilo muno ndo kwekundu ma MCA metiwe ona ba musakupe okilio kute mwakilishi kunge ba MP metwa ngemaumani election petition na maya tunge wanundu baina IBC nenda kutongo itina banini ngwe peka isali umwe wendie kunena tangai nundu ni wabuthi ngai mbe wandu koga ino siamo ya siamo mina nagenda panya wanga iwo koneka iwa na siasa inge nimenda akosa mwanya wanga na kindu kimane kwenda kuone thiandu undu wonde nutona undu wonde utona kanonga itimu no mpaka mundu akeka kupikia balanga yumo nangete na baubange itia ngadi jo wewa kuyewa ni mumane mundu lawya we kwati wake mundone na kumaanisha we kwati wako wale tenda bala benga itajo we FM asya sindu inga ino wese mosungi majo nundu we kala ke la chake cho sumbe nakatwe sila na kila watu ketekeka na bala kwendo amo kila siawa mawete angai makakuya andu masiasa makakuya mbabu myanga hivyo ngai ni vitu hivyo mbe lakini nenda kwa siaka na pesa ndio imeweka ukathatia yoba na kautia na no tungeiye na kanda yoba mwisho kwate na utia kutia satani na satani ndete satani ndoka hata mundu muthuku satani yoka ta mundu musyo muno satani igwe baze ndo aya mutanu muno ndoka na kau kondo siasa i sina mathina ni jono ni mekala atile no nundu ni thina wambie tene undu mwajua Gachagua aweta na yuwa bika bandu watu kano sembetha kwa kiusumbe matenda na matekwenda tena ambao kutabia na nundu no to ikotini maundu monde ala Gachagua unailelwe ndu nimene yone iye nduja de mwana kuzunge kulio na zimwe patu mamago na patu mawe beta court nangitu betie no zimbunge kitao kuna kula patu mawe beta court nono katika 11 atano ne mana betukie ni kwa senate kubu ange mabaluka na yange no ukwesa ona itumi kila kitu tumameza wabaluka kotini yuko ndo the no more ambe ba nundu koti ko kumecheza kamonde na koti mutungi with ya nibali kathina kuri jono na bakala titwe mbe ona musumbe na makosa amwe manena muno tulete makatiba pati undu you nominate mundu deputy president aile enda kwa miezi ndatu atanadho kumaana serikali niona nijona kuda yoga obikia mundu adu chakeli senate ya mina utwie unaile utwa wakwa IBC nondo mama ndivie musumbe ne professor Kivuta kebwana mwalimu wakwa nambiye ino ni the election yani mundu naye munzibeyu kumunyivuka kunyuvuka mundu kwemea nakondo wa musumbe anailete senate inailete utuma kiukwa MBC na kanda IBC ika zekevela nikiteyu na vya MBC ndina ma commissioner Seneta ro namba kwendea ne ndo no halika me yaone neza anize utumio monde to kwenda aba kiuna chone ki apply ya kwamba governor na nini mo kutuma kwa IBC kana no president na munini wa kiuna kwa president na munini wa kanundu paandike tu katika miao ya IBC kwa mangavana no kilike mwa shu no like lakini ndo kwika kwa mangavana kana ma deputy mwa wapo baiti mamina kuma ni senate
na jo wone tala mo nda ma mete nwese mangaba na mo ndala ma umwe yu ate songo na waititu na maumwe ke siasa kawira nuko noko tini nuna tunga iba ni koti ngaba na wa empu wambora kiasili longe za jeza Supreme Court ona geja changa shaka kiasili longe na Supreme Court kwa ABC de na mwanya wayo utaumya na niyo yu kwa musumbe kana deputy niyo ya declare kevela vacant kana court sindu nile alama declare kevela vacant ne IBC uno mama twa ya wana yuma mina declare vacant you know uito mamu no bagakile weni EACC sindu sionde yumusumbe nona andikie balwa andikie mbunge ayazia IBC ne yakile ya Kindiki na yuwa sababu ya wa IBC na kuna maondo azu kuna maondo azu monda kinoto zindu ini tuko zila kotini ejo kuthi unena kotini ndikwenda inene abandi kabike kotini ne kulo nenge ne kwani akuno na mini kuya murongo hoka kuke majaji nimeka humo no kodi wewe yawe kwani yoketa lakini kita weta yusi nile andiketo katika mea koti to na upya disiki kieka na inekeka na kondo wau pera makosa maingi mekikete na yu kuti mundu yana yulwa yana mutheu ku andu mothani meka makosa ini makosa lani kali jo na andu angi makonosi muba mutongo makazi yebu ni twaleana na Maanzo ngita pastor moko na kamba usoma muswa okezi abo ni twaleana na kefe mno tukapika hapa tukaleana na mchime wa bano tuleana kunenda kwacha nundu pai mundu mutheu yana kwayana nando magesi yao makitao meshakaba pena batanga muno kwa andu alasi at least taruto na Gachagua kwenda mai apply Kristo muno na kendote thanjende ditu mundu sumbe wa nai kana kila bantu ndizo kanasi ndimina yindi maluka wewe uhuru wa Kenyatta no athene jo muno ruto lakini ndai kasiko isu ni wakwati ya Kenya nundu andwalanyu beme ne kindu kinene muno mendo amakwete na omisya mikanile ya mithuku muno ngidanda teka ya mwisho wenda ika undozu na kanga uru wa Kenyatta ni wenda ko impeach aina namba mbinge muno ai impeach yana kwa yana ngondo wau no seo ando mugathi ya maina abetuka mugathi ya ndani muzumbe ni wenda na ngombo lolo mugathi anda na thuka kwi satani imundu no thuka ugathi satani kapa mundu aithuka wese ya satani kapa mheshimiwa project kwa ndo kuona hii kiendeye ni project ya serikali measia president William Ruto ni otongweze ki no kwetembya na nethukizia muno party leader tawa mheshimiwa Maanzo nginyo umundi ni wazi ogalala inge anwathingilela aje kana mbunge ni kamatitwe under state capture ni captured mbunge zio yetewa aje wikwatyo ni kotini tutanamba kwa kotini ikule yakwa ya undu maondo ama sembeliswe na undu maondo angi oma serikali bids zona mbunge osindu ingi ita sembetha wondo kike sembeti then wa mbunge president zita matters of state agency kana matters of county agency kwege ndo ito anaitwa wa mbunge amasaku unataka call for a special sitting namukoswa nataka uswa inyonde anataka need you call ita on session ndo ite recess elate Musyoka tourism session ito with the speaker ni waka ba chambani agwete tena order paper ya maundu lata ile ku deliberate ndeno wa mbunge muthenya usu mandu ya bege ndugege kiende no account ya ito kile udoge lidita members of county assembly kana members ma national assembly kana senate maka discuss matters ile zende no order paper ya speaker mambo discuss kindu hiki hapenia okay na metoke yao kwa hiyo the matters of a state agency na issue ya Gachagua ni one of fall under that category na nengi onu na asia mwezo ne moklisto na saingi no ne thana teina Maanzo anena ambege ate mwingi monongone
Age FM ba kwa timeswami. Inya tutabya maondo atatu alama roho kwa atatu. Alama uzungala ngai wanengie mozumbe amwe wale kana age Maanzo yange waya mozumbe ola wale kile nesino. Basi sawa. Lakini yu Kuno kudrete. Aye ndi kudrete. Ndi ambozi yoko bani mwene. Basi yune No, sawa ida losi but no kusibadaizo na Gachagua ina way or the other. As an elected member no the moment wanakwa mundu unge wena betangwa ba Masii kwacha. Ndiwa tamondo ndiwa thank you. Tamondo ndiwa thank you. Lakini mwana ndo eze omujuri muno. Kiaze nyamba ndo ngo Maanzo ba naona tete ya malunga mauru ya kinata. Na mwe amekwata. Memodina mwe kibola ngo. Wala mezima modina nda mai wewo. Kwa kila kwasia no it is kedugege matter of a state agency. Na lo ko le ne gendi yana metuke yano. Yude sai kala tandete na munini wa Musumbe. Na Musumbe le gebela na maybe la no DV na munini wake. Hizi ndo zienda ika kunwa. O metuke yano ni genda wethi. No jo ni ona Gachagua. Seneta yo glass ya no kuiwa na wa hospitali. Lawyer wake muite acha no kuiwa na wa hospitali. Speaker make a ruling as a mananga up to 5 p.m. kuma sake anam amanenge 2 hours ma produce Gachagua mama mu produce yo then they know ICU bed bunge no kuendea na voting na definitely no Seneta naye uno ni kila kina hapo ni wewe na maendelea na mako na kura the following day where they anake speaker wa National Assembly no gazette ya special sitting na gazette special sitting before on Kogo be kwa gazette note nini before na Musumbe appoint the new deputy president wa replace Gachagua already bunge ne city na yambe yako manda business ile kwa adjudicate ile balua wa Musumbe na ile balua wa Musumbe unaokio ndisa una noni kila kina konekie ana is I have this communication to make from the president na hapa so mezetu yake Kithuku Kindiki na hizo mezetu yake Kithuku Kindiki wewe no bikio momone Wana wajima dhango make no wezo monda vetu no you know even how vetting process happens. Well ogezitwe ka propose wa ka thino wa committee of appointments ikambo make vetting na mondo zinda iko apia kethe last map before the committee of the whole house. Ndoka ndo kwetu thino wa committee of the whole house. Okay. Lakini Kithuku Kindiki immediately la mino somwa. Muzume speaker na mino somwa balua wa Muzume. Whether Kithuku Kindiki enge 18. Na ondo wa Seneta Asia, aza no geleda na ABC no geleda na EACC. No gele na ando ange ma merajo Musumbe una mukele ninga na gilea na all these other departments let our metro ya CRB what not is you know ya wade clear nazo no gele na zidizi on there na nemo them na yumbela mana embunge mana 236 wana mako na kura on there na kwa jana 236 mako na yes for Professor Kithuku Kindiki na yeye kanga yo na keki omoko panini tabe tokata bikasa Mwanza Ameda that lamps. Nendo kwa shwa kana swali ngine ya Kithuku Kindiki na set house. Na ndo wonda tu thibasa. No we ba twikana monge Chief Justice Kome. Jani wasolve tribunal ya 3 judges. Yetugesie issues ino iriziwe ni lawyers ya National Assembly na lawyers ya Gachagua. Na negwa Megiliam Kome Megiliam imeko ruling. No, definitely they go in favor of the presidency. Megila maime ko ruling yo banini. Kithuku Kindiki ya gedito. Na ya gedito Gachagua ndabuguswa ofisine. Kithuku Kindiki ndozo ofisi. Na ndathi ko petition lewa you petition we ba yanza talaya. Tena monini ya Musumbe we jawe. We asante. Overtaken by events. Yoma nazema niti yayo. No one you. Anenge Seneta nondo wakili niweze chuke na konetwa kibyano. Asante. Na yo at the end of the day even from my own view bantu Gachagua ambe kwamba tone ndaka mbinge muno ande no ko hospitali ezo ligwe mbanga inge mbinge muno sia mali yake ambe yokozwa sindu ino accusations ino nyedeze kana Erastus no tabyo keno kemwe nene thitwa na matters in court na wakili eba indi paketha be undu mundu na nitabyo akama maito ugetha we undu tona kwa avoidiana kotini the better ugetha ino undu tona kwa avoidiana kotini the better
Umuthi ni ile bana FM. Awa kila gaze mheshimiwa wake. Chuo kila wanda pia ni jambe kana ina wanuma. Na unetethia na kotini. Ona baima ona ugethe anda aje na audio na ile nauzi ona tena before even the camera na TV ndo inaisi chao. Lakini ndiye so justify ya koti kana ndiamu uma na ndiamu nene. Neba kona wea mwingi muno. Neba kona wea mwingi muno. So in other words ni asia abantu bakashakwa zambe yo kuna weyo mwingi nondo mwana already ne determined. Kumubetanga obisine. Na ndagaza ate gwe zindu mbingi. Alama kwani make waekitwe binda ya uru weke na tamambe yo bukwa. Account zake ziambe zema nunaje charges zino ina approve ne Senate. Itu ikana yumambe yo kuna fact finding na yambe ya kwa masa time. Kwa kweli mundu no na kwatete uthui uno na 5.2 billion kwanza itayo ambe ya kwatewa. Abe no zindu yake, siana zake ibe no zindu yake. At the end of the day za kwambia twezi na pressure. Kana zo tuwe maskini. Oe hai. Ailo kito kilio mongo na ndazo ngana mbe na ndazi ai. Na no jona na ni ba last time. Ona kaise netangana nize muno ambia ona kindu kito motion impeachment ya deputy president kika biganda ino floor of the house. Yet na ina prior information ya ona mpaka mundu lokaite. Ngolika na wewe. Na mbunge na mutuze. Na kwa watu na TV. Ni ngina no wetu no tuze wa wetu. Na prior information. Yes. You pandu bazi ndo ino mbingi ona kacho kwa na remain relevant. That is any even though na give pressure no mbingi before as kuimpeachwa ni Senate. Nigenda wethi ona yono watiala nai pandu to mabango siasa yake. Lakini yo hizo tiala nigenda so safeguard interest ino yake. Na ndo tulolwake tunini utiale tona twasobia. At the end of the day ezo tu akilithiki. Asante. Ando the wobo muno na pina bata. Aya. Tienda mi malo kwa na kingege mwa. Na ndia sia tatongo ibyo no mweta ilo kweka. Lenya mweta wa ambiti. Ambiti yo koma nayo. Ba gwito Masii ona kanye na kinengo kulelone. Pembiti migezi ebuke sione. Na yumbiti wakoma nayo ikakuona wewe bambe wagwise ukwatete nizo zembe kuume. Lakini kona wathingithio gwo kotembe eto. Iko ayora nazo baloka kwekara. Kumtedi. Wewe menda ate yakashaka kama nalo ndo naisa ikate. Ndogete futhi ngoni. Ngoni balo kwenda olika. Ngwene. FM. Buno kawazela la buno kokone wala to likele. Twebau kwa kusembeke. Unazolela buwa mbiti na ngoko. Unazolela kule. Ni poipuije bobu lakini bege nginge kwendo weta. Tulakala yateto. Bege nginge kwendo weta. Oi. Gachagua ni waweta. Nakati bega wetete. I think ni article 149. Undo either bena vacancy ya deputy president undo metatala ile kwatewa within 14 days. Musumbino wa ile Kwolootwa Gachagua yakulia hii niki ko kalatwa methenye 14 na twena methenye 14 hii niki president ukalatile twobau pena methenye 30 ya mbunge kunena ndisaki niki kindu giki onena ndizo the same day ona so within 60 days niki kiukalatwa ndu kiukalatwa na twobau pe kindu kingi unenie na ngwendo kinenie hasia president Moi ibinda yake na Matiba ni mwesondo kwa ndie ze yundu baendete president William Ruto endo aketwa ke Matiba we nginezo kunone stroke mheshimiwa bano wanene azi Gachagua bandu bagwezo kwatwe maundu ange nini stress ichao nitwese ya Matiba ondo ya ndie na ibinda yamo bwana FM no kosa undu ambe ya Matiba ni anda Seneta nene kiucha Matiba aya nondo nitwese undula Ũyĩetewa wa Matiba. Nenda kwambia bako ukalata. Kwa kukalata. Pe muyumbe omwe unakulilwe kulyo yeu. Na no nasungiye wethia o kwanza maka nengi. Nitonda kwetha they make your sense. Uwonekana outwa asia niguo pe na mithenya 18 nge 60 pe na mithenya 7 na kindu icio ni 3. Na yube muyumbe ni kwatie no umakateka ataalamu mea unaisie beba tanundu impeachment ni process yethwa thina chale kingi muno cha mesilia na kwa thayu wamu na naisie undu yakalatwa mitukangi ithia wathikaba kwa ula wisilete undu nundu withia wa ibinda yake ya kuumea ni kubi
yu na isiu na nye na kwa na zisi ota FM nindo na kwasya well the one wo unduzu mundu no kweza kwezela na no kwezela chali anikiu undu ibinde ka kuwe pangwe ba imakosa ila tukwasya kana muzumbe no nengetwe mwana wa ethwa monini wa muzumbe ne wa umo obisine no nengetwe mwana wa kusakwa mundu ungi katika mithenya 14 mundu zwa nengetwe muzumbe anengetwe kwambia no ronoza kuwa munini wake katika te wanda te komwe na mithenya 14 tu katika te motion Seneta mami no pete vyao ne Seneta Senate mami no pete vyao muzumbe no nengetwe mwana kwambia ndatikezo ya mina gazeti nundu speaker no elomi gazeti ona bai pinda ya speaker weitwe ailete le binda na ya gazeti mailo kile maimi no neno eka gazeti wa na ka muzumbe yeitwe kwambia ndateka omwe tumethenya 14 pauka tiyu sagwamu na yumbunge kewa muzumbe aminoza kwa mundu ni uya wake atumethizitwa mbungeni na ya mino bika mbungeni wilo no nawe tangula hizo mayazia I have some communication ya mino bika mbungeni ena katika te wanda te komwe na mi na mitha miongo thantatu yuko kwithiwa inokite ndatika ziambe miongo itatu kana muthanyo mwe kana matuku maingi unduzu wo the baibandu twina lower limit baibandu twaitie unduzu ni mubaka ukakua muthanyo mwe kana ni metheli lakini nundu ni woteti nundu woteti na ukunitwe ki uteti no mubaka ukethiwa unekaletwe nthi ukasami wanesa uyambia ukoti ulondu wa mea Seneta matwa akotine makaima kewa hii muga zuma ile cia thela unundu woteti na imupange ni ateti na pe undu pe bandu waweta na ni pe ne thukisio umwe wo athielesia ayasia ondozu wa ABC ni newi ayasia wasisia kilungu in fact speaker wa mbunge wetangula nuna kulilwe niko tamana we ntamana kula ni kintu jula mana ndiye katika unena ni mateneke wene kama makula ni ai IBC ni kwenda kaba yu katika utwiwa kenda katika utwiwo anaisie masoma yaitie musumbe will nominate someone that is article 149 na amino nominate the parliament will vote that person yinyi niende ngoja wetangula will vote the person na makula ni katika lukeno yetu miitwe ba na peke ndugu ingi manasya public participation peke pende ndugu mana tumia manasya approve ni kwatia manaisie mbunge ndina we wako approve munduzu we wayo ni umuvote nundu already ni suggestion manengero ni muzumbi na masisia oila yambe undu IBC thika IBC yaetwa mundu kwetu koko ni muzumbi ndimukula cheke ikula cha muzumbi uone wawonie oundu mutwani dio kula na zekanizani uone wawonie aya niwete ukunengende ona muzumbi akula woni IBC uone wawonie aya endeye neyo mbunge pawe speaker na isie mbunge we wayo undulo nenetwe pio na umelune na nezilo bona azisya nizie kana beba ngona unduzu wa IBC undu wa IBC owetetwe saa ila siambe muzumbe ayendo yumando sumbe dize baba kwa Seneta ne uyaze katika IBC dize ne IBC act kana jao nondo constitution etebo IBC ntimba katika lakini well yunyekela ni dhani ze nikana nginena me yawele nginamba kuya constitution pa lakini kindu kingana na do kabazuka pakande kwa parliament will make legislation to put into effect yes the constitution yumaketho wa maitie IBC with ya changamoto in fact balangona mheshimiwa bado wanakuwa menalize wao kelela no kazamone kama ona kausi una sisi article 145 pe bandu na wakate kapya kateka theubi kana munini wa musumbe ula impeached the Senate ndane ithukiwa ateo article 145 nayo yaziate ni ena uthasio wa wekuka ethukiwe
na maloya make. Okay, ambaye eka weto banini kana kwa Seneta. Yunde twela etumikite pau ni and. Pa itumikite the ndeto or. Yiba tumikite ndeto we need to you and or you know we all to be reading from the same script. And we and pamwena. You ndeto su ti we kana. Ila ni misie isie ndikwa sia we kana. You pau wena. Okay. You moka kotini. Ni mai lokulwa pe kulu wingi lokulwa pau. Ni munetho muna mapatia kuka kumwethukisia. Na Senate ni ele kwase ndi mundu inebata kuka kumwethukisia. Lakini maangi ukesionesa yuba upe we pamwena. We ni mai lokelela pau. Makazi tinene wa mwana wa kwethukiwa. Na kondwa undu unatwiwe titethukeiwe yuko unduzu wakulia kila kana tumira unduzu sembethwe muno nikana unduzu Erastus ngi utabia ugo unduzu ni watwiwe na wathala nye nengwe kwatisia mwanana wa Seneta nundu sa Seneta ni mwanana kabisa ni umwe kwatisia oseo na nye mnogelete mako makwa yulungi maboya ateo nini si umwe nikana numalo na yulwe 10 unduzu wetu wa wili ondu wili patie loile yulwe 10 ne yani undu yuonie wathi kana usuno wa umaluka na niwe zibe kenu wende sikana majaji no maziasia kilo kete wa ukwate ani wa na wonge wazisia unenye usugwa waneno modere monini wa mzugwa ngekwa Seneta ni wa ila onena pe wona ni wakana musumbi na monini ukwate ani ndeto sina woito isu ukwate ani wo no we na thina munene muno na niwe zio na koti andu matwa mutwano kotini mathimasia koti yenda yakasisi ye mwandezi chao na yazi yaiteona kwikalania kwenu ni mbanga kuomwe wenu na kwa uniti utuwitu ni kana ambai kutarisi na koti ni wika ni kana isuvia thayo omwe na yu asisia ile koti igeza thi koti no ngona nika ikasisia ne ugwe koti no thiguze ndeto ino sio munthi ni elo kwasia ukwate ani wa musumbi na munini wake teona usiano wo yani uthukitwa kabika bandu kethia kutungiani akwibina na nikana papiko bandu beka bana ndi withi ndo notongo ewa tiko tuwitu no twailo sisi okethia nitwa kula nyei ndo usione kumeka liba mwe kana ni kumatanisi. Thank you na indi mwana muzese no kitosoma maotomani menyu na ndo kitosoma maotomani nondo FFM no wekesya bwana mheshimiwa ba Maanzo ikulu yesu ya ngewa yesu nengo monenga mwana wanda tike mwana nusu kuino kitosoma maotomani kwesela yilite to kenda mu 5 namba otomani mukubiva 10 TV na mitandao yitu ni ngona omonde mitandao ni musu eta kabisa Facebook Mutongo TV Mutongo FM na page ya kwa Erastus Kithuku Nzomo mwendo follow page situ page ya kwa ya Facebook Erastus Kithuku Nzomo mwendo ni follow na we follow Mutongo TV na Mutongo FM na indi twatie kusita mtandao wa X @Mutongo TV ke @Erastus Kithuku na hashtag ni Ĩkũmbĩ Siasa na ndene wa mtandao wa YouTube ni Mutongo TV FM official twende nezanga leko nezu na ndoko na kangita ka na nova wesaidi ya mondo tukunete kithemba kiu nondo kwa kata sia tongo yi pamwe nenyu nondo wa kutukwata mba ngale kone sio nde namba ya simu noti monza kenda nyanya monza noti thanda ku ando ma radio alamu idukise kama emene kama Mutongo FM ni 0799 870 066 esino namba la to kona simu na yona wako na simu whether sewa TV kana radio ndio ketosoma maotomani na Seneta ndanolwa pe kapalwa no nieka ivyo kama mitandao nditambo kaikithia constitution amendment bill be wa Senate nondu weba pe bill muthembo cio ya Senate nondu ila non yendekethia term limit si atongo yasa kwe sio ngalo nginya miaka monza kati wa maondo angi pe bill ya muthembo cio Senate bill na ibu na ile no kie Senate ya lewani speaker yulu wa constitutionality nundu mbele ya muthembo cio no itwawa kula kwene ndita referendum kwa une na inze ubie na nitu yasikumeto muno ni Senator ito wa Cheregai oipinde asa na yetwike ka Cheregai anena tiwo no nena ni Ruto no nena lakini speaker no na ize nundu katiba no kaandike nesa chunike ndo chaeleta kwamba kuthikula kwene ndina kitaendele kula kwene nditu kuna we amana ko kitiende ebo nundu kuendea na joni kukita ku
kuno ndo tati ya kimeo. Okay, sawa. Pegi kija matiba. Matiba ni waadhiri ngiye muno. Ayo kitana serikali. Na abeno mali yake nyingi muno. Na kwa rongi na kuna ni stroke. Na mbona wa mwiso matiba za kukua na adhiwa kana ndiye kwake musivinda mathiko make kuomba nito kwake na chai kindu chai wo muno nundu wandu makimane na mone mambie kwana ngani atano wethe ya maina mwigano ko mai hapa wila mai mwigano konga waya matiba ne yaweto ne munini wa musumbe munde nundu saa ino munini ya musumbe na tongo ne koti no longi na namba kwa wethwa na obarani ba utukika ni FM kalibu yana kwa yana o musumbe kwenda okekeka na kwa ni asia nito kutitinga na mona musumbe na hivyo kwa ni ambao kwa izilwe high court na kulinga nondo high court ni utwa katika ele pe mundu ethia pelo ndasa kali ni asia ikathia pelo twaze tukathia pelo tutu titinga na engi apelo ole asia akathi supreme kwa mbeo sila tuisila beyond 2027 kamba ukizwa bailu wala kwenda deputy president no Gachagua no wo kwendwa onamba mu bana chindu atena security tena ugathia yu mathisi ya thene umundu ni wewa ya cia ni serikali ngulu muno aya ona ene ndeke ona mali ko ona o mbai mbaikara kwitikira nezito isinga is that true aje ne wesi wa serikali nundu maimena maile ba ya kwala Gachagua bike na gano ona Gachagua nengene ndege siake bai ona ma bai lo dimai bai ka lugo nemwe kwa lo play mwene ndege no ndo na siake na ilo tu lakini mai ona ma bai lo dimai ka uluke onemwe yale withi maile kwa leu ndavika nundu ale rendo afikia nangira niweze kakano bigia no weta musumbe Oge kitiga utumika kithui na kiteno ndo mwezo wake kithui no wisiwe okay nenda kwazia limi nienda to naigwe yenda kuweta na naigwe te hiwe to muno tutumangwa takamba nyeta mundu ije nyenenisi nenda bazia ndo mama kuwene kana ando ndalata za ukomana kutingwa kindu cha mana yulwa nanga inda nenge mundu kitu cha mana na ndukachona ona besa aibika ambitika thinziema besa aibika ambitizie bingi zika omuno ni dilunga cha munyambo kweza esoma umonde mweto meambiti mu nibika abantu ndo ngiye bekwenda kweta mbaya mugamba mbiti Seneta obya ba nene kindu kiambiwa ne mheshimiwa baya na naze ngwezo okeleja na kuni ngona nebo welekele yukuli yako next nibe kuka nikena dite so SMS yukuli yako next na katwambia na kunondo no akiete mondo amaende nituonete mono party leader wa chama chao ipa mheshimiwa Kalonzo Musyoka na nyunginya we wakili wa Gachagua umunde tukuonie yemwe mwitamba na yemwe kuma ba yemwe yoka kwa address yikulyo ni mwithwa peke ndo kiende ke maikone no ndo pe pinda tutapisekana kola kwetha kutinetwe maiko siende no the ukawetha akwo nginya isa kwebua na natwa tutozizia maondo twathima nitona mheshimiwa Kalonzo neni wake inywe ala mwe ateimake pe mwene ndo kwekule pe political maybe formation yokete pe unity ya kamba na yekuyu itona kwetha is strong muno na etonya kusia matunda ikasia wanike ke ndo wethukize mheshimiwa ba ya Douglas ebalo woti ye ni mwende ya kwate ya kwako ko mwize kana ko baruka aiko kwa tote ile tena kino ndo tsindo ayi to mwacha utuputhia na nenda kwasia mundu mbenga inu nengete andu onthe ebuso aseo na thuku ngainu manenga ebuso na yuno mbako kafukuma nati ndio tabia ona na nenge mundu nizibe andu mendete kwasia yuguma kwa changi na weyo na mheshimiwa haiwezi ndo na kuno na andu be wangili kila mundu aenda ngili kwa pepa ndu kunda ngai na yu netwa thelo ndo ngili tutumio ngili nya ndima bitha nimeambe yu
ndikuthoya mauma ma satani nundu ngene mkonjo wa shetani ndikuthoya mauma ma satani number 1 na number 2 wa manyasi ndusia mana ukagwa winja nundu ngai ndo thukuma na nundu wa manyasi ndusia mana ndu sakwithukuma na number 3 ngai athima we wa moko mako number ko gathukuma nijo mozo wa kulilwe wina chao moko number ka ukamba kwikondo nakenda ngai yakwathima bayu ndu weza ekala mano ndi ngai yakakwathima na nundu nitete twambiti muno nibabika abandu munambo ukazembo kiite mbiti ukazembwa muno kwanza ukiambiti waze mbiti siombana siombene zimbinge yerereka ituba munambo utsemba pyo na wa wangu twawa nundu kuumwa ni mbiti mbese nyedeka na mwela ukambu webina muno na ibulazi zimu mufuku muno wa uwendo awangite rabisi la mbugo twana mbiti pokela kendo ngai yake nengie uthasio yulwanthe wa kwithika na kutetea maisha macho tondu ibinda mondekai kweheiwe musilali abaloye atake bwane eyukitie pokela ndo na rabia mbaya mugamba ithani twende na utumia akili cia kisiasa oila itumia wanandu alangi ati wakili hizo akakati akili hizo Raila Odinga ndathumbiki tena no ni Raila Odinga na tukulutanisye kuona ko na juju no wendie na ndakatetea ruto ni tuoka buyo rogomine yabo yuko unenda kwanza iye keju kiende tibo muno na ilo ne buye andu makenya maneki public perspective na manase andu anda ni utana ndio mende memena maende mele ndo me utana ndio baiti ya loma maokie mele mele nundo na itu no etwe nimo kubane mo ni na wewe ngezi Kenya na muno andu ma central Kenya yote ya Lucy moye ba Kenyui ya lawyer wetu adengwa jiru mo wa maokili alama deputy president wakili ne head atwayete mundu kama wakili waba na iwe thia kirinyanga chonde icha koma na masaku kicha thikinene na wethu kijondo andu manthi sume unena ona wethu kijandu aingi makimani miasiati kula layo kito na tuikwenda kito iteze muntu la wito we munene nutemiwe atu mwana tutungetu nini muno tuivichambai yuko nduo ithete ukona kula ya kwenu cha mundu oleka atethi ona tiyenda umana lakini ni machokie methia mbeke dikino mutu wito na rigathi no mutu wito na wewe mwenda mutu waku ndanga hii no yenda mutu waku ndo wizendete ko uba ithete nda unengane wendo ndo twizendete kwatu na nini ze bandu be wendo ndukela mana palaba thugu ni bandu be keima chunubi kimena na nitichonete na Kenya kwanza nuwa wambe izeki Seneta ya mumedete mbiti yunike kujia ndina mbiti tinezo rifa mondo igitio na yana ndimo ndo airi fa kamba na inge ndiye na inge abeze mu ndo na ya mbiti elo na inge ozo interpretation ela Seneta woza nyeti yongu maanisha lakini nange nenda islova bakube wakulya kana kindu giki endete kana bondo kikauma na kindu gweyu nyedi na muno Erastus akwa kamba maito netha na eleta wa broad view yani netha ande panoite kiliko chako wese at least nene basa na enzi etie team broad based na enzi etie outcomes na sia singingo na siko nyene ona ni broad view the broad view na broad view ya sielo na nyedi nda ko inaro ndienda onaro we mawoni makwa na maybe no say they are customized na ngasia no na umie banana ne bona ni chapu anajo kutumiona ati ile basa ingi bala Kenya kwanza ona chama cha kala cha ndo yembunge ne cha ne aligned kwa Kenya kwanza na bese ni makonie nai ine na ngama correct na ngasia bana mind yo no batailete ando ile angali kwenge bala bena bala ngona kwa tilile angali kwenge batwa na imala ke bogito ogeze ngwase bana otitete ke lobo ina ndo azundi na bune asiai kindu giki kiendete by political mileage ikona kana waya 2027 I can assure you give you an surety on 100% over 70% nondo wake impeachment ya Gachagua on either itwe Maanzo yasema ikalo kotini
ine ndamba jwa Maanzo kendo kumwe out of ruling ela to kwata this week ega kile ndimina kurole wo ke to gere Kindiki anengo bisi anengo gethito nondo ndo zo process ingeti aleta Gachagua nda wakazile mosi ende yotonge wo bisi no already wekiata yo mwithi court of appeal mo the Supreme Court yo getha be munini amusumbi la wikibelani and whether you mwegita mozemba ni onebi ndamuno mwe batango kiwanza stay nengana wewe kwapo wita sia stay munje kotini tio sawa nenge haya chakele nasie oneka happen igathio uyendete musumbi witulote nake William Ruto ni mundu mwe muno na mundu tumia akile ko chaje ulo muno na ijo getumiwonie Gachagua bina yo ndasembete akomendete anenete alonzeta iti William Ruto decided to keep quiet on it including today onaena kethore Kindiki bugunda na weta kendo cha Gachagua ati ono neni na no wele ile we nenge tuko kugenda na gene na openly akazi ibe undu bekiwe kana be bantu benda kana chau aye na decide yewe kokili about it na kokili wo wake about it nata Gachagua bandu baloti niyo kwata sympathy na Nyeri peke yake ikanoli command Nyeri chakele okay ambu chakele kasa ndo nambo mina kwa debate points yakwa chakele pio sindo Gachagua onekania na Uhuru wa Kenyatta na Uhuru wotu ya mutongo wa Ekuyu na ndiye sika na Uhuru akesona na sio mwase ne wake Gachagua ndi kuona na Ekuyu ingi make ambu na mamuranga ne maikete Uhuru muno na ema muigwa ona tha binda ino mana ndio te wake kidogo moene ume regret makasi nigeta mie kwatia ondo Uhuru wa Kenyatta watutabisa nage Uhuru akoiba ata sindu isio the binda isiendete eyo bakena lakini oiba ndo kamona nda comment oiba ndo kamona ndanena na ndio tabia ni kwe mondolo na sema comment na mituki onaziana zia Uhuru zia thio kwa ndo zia ndo mbako itwekazie na mabuti itwekazie chao malonga make maithi ogwe gitone manyekata Gachagua naona ibaindi zindu ziba na Uhuru no kileti na kileti hata ila zindu monge okueta FM ba sembiliane othile kuangai wega nai bienda teyona na ya Ruto kwa Gachagua nienda wethe no tona na ya kwa Gachagua ila wega ajo Uhuru wa Kenya na regita mana ebinda yanga ikwebikanisa Gachagua yothe kiata wiki nenda bikia nenge ondetio ando kodaila go nena ngewa ya current affairs ndo zaidi binelamu Gachagua na humiliate ya former president kila muno no egilete ate na azia serikali nenzo ano yenda etenesa okay mheshimiwa nenge ndio nenda uko land mino kile nenda uko land ndio uko land nenda obiko kwa ya viata nenda obiko pake saida bena any political formations onakae siasa syllabus ya siasa ya tamu yesembete na mituko unaona wena so many political developments na ndiye sio ndio that ngale kojeba the only possibility bone yakana mwekuyo wa Kirinyaga mwekuyo wa Kiambu mwekuyo wa Murang'a mwekuyo wa Nyandarua ando azuo onde makeyumba na meyumba waizenga likwela maendete onde maendete towards galikwela the William Ruto na Ruto emwe etela yumanzo ni ndo kwa ntobye ba kimani yeshungo we mwende no cabinet anytime soon tuwa kuma Kiambu ndindi nyoro we mwe majority leader the no national assembly etela nondo mozumbe endamba okwata central enda yani kuwane kuyo ayo ne katikati abalane kata kwa zaidi ona kazilo kala ati wako no kabu madera constituency kwake musi peboka na mino kuna chuchu no nieno ndiye ngema ba yakwa ambere na embu na nona kwanza ndo wame no thile kuingi beta. In fact I was sharing with one of the MCS kwanza wa chama cha kitu cha kukamba naambia okay na rumaki sio cha kwanza megwete wo mwingi mwana nondo kithore Kindiki na munini wa na mutongo yoitwa akamba Kalonzo wa Musyoka they are neighbors nandakule nige yun gero na gina na wa Kalonzo na jogio ba auto ine gwito kina wo kithore Kindiki ndale da pishiwe na kima kwa Gachagua na no say you India zune asa kana anuma embu na mbere definitely makate ya wala ba kithore Kindiki
na muzumbe no command no gutumia the same powers a command central part of Kenya inoenge na yona no lingile ndo lingete tinga Western ni Nyanza kuna Rift Valley na radio kuna coast kuna coast kwa tinga ni wanatoka omini hapo no omini hapo kana bomina statement ya kwanza mina yona kalelo na kaya ndo ingine we ba ma irritate iwe muno ne gichaka se go ge measia beekwa i political formation elegeza kuka ikautele myo muno na zize juna utabia ndoka maujona. Thank you. Sad. FM. Ngona ngenda tekaziana. Pana nyine ndo ndatekoma. Ondo inizio na mwaedukizia na sasa. Kunibona ndeta. Unaona ndi kala ndi siasa. Wazane mwazo. Atongo yenzangu ni manena ndeto nzio muno. Na kwa formation. Kwa formation. Nanye nenda kwa sio. Wezi silala tutona kwa twinayo to kamba ile ta Erastus endo ko kuyeleze within second 30 nekana ne imino kule within the 30 seconds you akamba te palate te asiati you mheshimiwa munini wa Msumbi no wa Imani na Msumbi you akamba taiti huyu na nondo ne mai mani we kema nekiwiye wo nondo nekiwiye wo kikala kiwite wo mubaka ngilile na miongole na Mwanza nataka ngilile na miongole na Mwanza kima keziwa wo kika kunia Muzumbe kika kunia mutongo wa itu Kalonzo wa Musyoka you esabu thitu ne thothe okay na yakuli yakwa no the mo ne kana no malo ke ba no point is to that windi sikazo ndo ila to that windi sikazo ko wetinga tika ya mani okwara ba ntoli kabo yakuli yakwa no the mwe patengwe undozu no kwekala wili mubaka ngili ile na miongole na Mwanza na zela bazi ndo esembete ndo esembete no ndozu with kala wili nanye kwa woni wakwa ne undozu with kala wili pesi ndo bike mono sitaona upendo ka nizo twaeleza onena nisia yuwewa mheshimiwa baazi analyze ile naweza muno naweza vyo nijo kwenye ndena oneni mwingi niwe baelo kula ni ai sio sikadhi wendi ndo nyene ona siteba hazana ba sikadhi nuzi yundu tezili tyo kamba ba au monde taiti kana si kala sile yundu sili kima ne kiwete wo kikala kiwete wo ba ile mengolea Mwanza na sayusi afika kileo kone ya Muzumbe chowe kone ola yuteka tatenganete lakini muno neona na edukisia uneni usukuwa ba ndwibaza na uwo ikulyo ne cho kima uwo wa pe kalwa baile undo baile uzungwe wakwa ne ayi ututana mboyo za SMS pe kulenge kukaba unikenda na yenda gumbulo muno ne mheshimiwa baya yulo wa Kindiki kaleko ya Ameru embu baya ambere esabu ne ya Kindiki na ndio kuleta we Mũtaalamu waona ni wisdom ya president unatomeye ya kumunyuva Kindiki nyena kwitwe Seneta kana tarakanithi ona kutwika we binda tarakanithi atomege kwetela kula tela binda tarakanithi sima zega tela yajuti kitu mbona nuwe Seneta okwe binda to tarakanithi ondo baendie nazie ni kwate maina 250,000 votes county ya tarakanithi I'm not sure of it lakini ni kwate mebando bawe yani ni asiai bahasi ya sana ni game of numbers ni masabu na nitu iziki babe east na babe west Gachagua umeta west na west yeno niyo mono yo sawata central Mount Kenya nitajoke mayu yoke dhamo no kena kula ilambingi machima bana watata kueleza ndo kemani shumwa ba ukwenda ku place wa ndindi nyoro nini nondo hakwenda ruto kina kema kati FM from where you sit ndivukisia TV ya Weru TV ni TV yitu one of the MPs nuna ndie enende mambo kunya kelele ana champion kana ana si nitutenge iwe baba gubethera kanithi Kindiki enende ama mukoni yake lenginya etia wekeo etia enende wekeo na kuni kumaanisha edha suni enende Meru maybe mo mekuwa yani niki Kindiki unengwe na jirani wo measia kabaka jawa pahaya Kimani so yukulia kwa ye wisdom ya president unatomeye kwa Kindiki kwa ndatekemo ndatekoma
muzumbe akwete manenji kema nundu bathikala wu wamina uzotongo inano na waleza baya yulu wenda ukekala nthi ukamana yukwangelekani munini wa muzumbe tekendo yekwete kwika na muzumbe ndetekelana nacho ni jau nukwenda atu gekindu kwita wa Kindiki na muzumbe ndetekelana defense yuni cho kuona wendie ki man ena statement yemwe bazi undu netekela munini wako wa muzumbe atu Kindiki na elo likilebu atukire na principle moto elo nene abayita wa anya nikana utawale yu ni joke huyu na nicho kuona wosi yangaleko yu kazizi ya unakadhabe andu meo nondu nendo kutapia miongo mwanza yulu athiana ma Kirinyaga ma Embu ma Mbere ma Meru na Chuka sehemu hizo mukwewa mayasia ti uthuku kwithabe uzuo waengale kweso na yu muzumbe oketa Land County in fact asia ite sehemu itatu enda Land Kiambu ajoka Land Murang'a na ino na stretch ino ya Nakuru isu ya yuluni ayoka chini wapi ni kunde Rift Valley ndio ndo ayoka Land pe sehemu yo baru muruti bana ayoka Land pa kwa pe mheshimiwa mnatwa na kaba kwenda wata wakama ukake kanini we zito Kiunjuri ene ene yito na sehemu isu ya Kiunjuri okay bula Ikipia ene sehemu ilo si ite ni sehemu isu si itatu la Ikipia Murang'a na Kiambu na indi kwisabu yake ya mwezo akoka kweka ilobi na indi ya mwezo pio ewoka sioka Nyeri na yu atumiro principle iba ani andu ano nikana na nienda ukutapia ugwa mheshimiwa ayasia pena uwezekano munekana itukuona reshuffles mbingi muno siatianie sia kutata sia utata manage situation onakwana asisi aba yundu muzumbi otona kweka eka reshuffles ningona yukuna reshuffles kundweke bava kwa muno na iri reshuffle ni siuthi onasika like chamani chetinga nundu mukuchenda andu na labu duwe lokendo Seneta na manabubu nondo wa these political temperatures sukile muno wano ona ni atrambe ya na issue ya finance bill immediately moi wa Mwanza tamina kubetukithia budget ya ito natoka titani zia issue ya finance bill waka zindu cia ndani na cia ndani zile ba ungua mesa taita wezi akasakwa ni zui seva zetu muno wano yuni ndo tapia Aeni na kamba maito kana county situ for the 4th month in a row they are what even a single coin baka pesa cia misala any single development take it to the bank na Seneta webana nienda thugezi masukulu maitu mambe yopingwa kuma muthanyani wa katano na ila mbingi sipingwa wa katano no ukete ni the last day ya masukulu maitu ma secondary schools mayari si vive na single coin ya third term kuma kwa national government in other words ni asiata ya nende ya itu yo ndio yambie kutundwa na yakilia on the no county assembly itu ya Masago everybody is crying nationally contractors and all departments kibathukani ona yuti na malelo ma kera 22% omondo ma advertise nigana mapepo mwe na matemwa before onset of rains mawela ma advertise itu mwe wa Mwanza up to date mayanzo nanganwa kuissue award letters nondo wake mwe award ando mawia imbesa muko umyaba na mwireza mwena ilaira wa prospective budget na mwena imbesa at hand mudo ma ku committee na zimu kaje eno ka thoma we amona okay mina kwa wi na thwa dzine asie yutiendete ebinda yewe yukatembara je ukengibete uyu maondo ange maende andu mwe maende na kuumia shanesu ene jeff ne na komia ani yuvukuma shanesu na yoga no na wi mbaka na munene wa Asia chief ndogela TV ni akaje alama ndiye ga dialysis ya mewambe ya kuma mubuko wo netyo matungi ambesa today as we talk nothing is operational kwa hivyo ndo ndo twa kadi yagwa sha ukaze nina kadi yakwa sha neve no ewe bele yakwa neve bele yakwa ne kata kwa une aza tended towards the wrong direction as is not tended na we kata unu we na political temperatures no ina ndo so tended no nga government ka some lenience ka ku ride on a rider tena no mananga ka rider kama borrow more time ya kwa make anything tended no kuna jo tended no kuna siasa so at the end of the we need to limana kana ite tando asakwe ite tatongo ima enende la meba no masiasa temekata temeke keno bas aya
Kwana neza mwana nataka miongo 34 ndiko natunge usonge kwa wako angezindu ile mabweta bana tukaombinio na nange tuambie na aje Seneta hapana niwe tuambie na kaka yako kauka account kidogo Seneta katwa ambaso SMS maybe baba kino ngoda mwiso weta Seneta nawe kama kwa baba Wilfred Matata direct yemo kwa imwe yes I'm with us David Kibo, are you with us? Yes, I'm with us. And go. David Kibo yasingelise Mutongo Maanzo. Simon Munyoki has I did not saw Maanzo defending Gachagua in Senate apart from Senator Wambua, if I'm not wrong. Haya. Nisome ta Facebook Mutongo TV. Samson Musyoka isili airbase lobby twebamwe twende kuya vamwe na DP Gachagua nondo wa maweselo momo ala weseletu ni Ruto Senate na mbunge maitu matongwe wene kunda ngotome yeta wa dash zitu yake ambeana hemwe naende ni maoni make Maiko nyasi ya kobe ando maibe 20 former DP Gachagua akwa makosa make akuye makosa make mulima ni akuye makosa make mulima ni Kenya shares per votes hapana Maiko Kaleli na kiasia twebamwe kumbe ni Erastus imagine fake lawyer na jao not only send Gachagua home but to hospital bed too with the help of the government Kenya huwezi pata haki Mungu saidia ndiye zozo wa mweto uno fake lawyer no Kindiki not yet please mwenga wambua yaze Kindiki bado Samson Musyoka Seneta wakwa Maanzo kwa tutabiba songetu hata nonie tauwe lawyer na bodyguard ulauti ya leta wandipi Gachagua mwi press briefing vaanza Karen Hospital Samuel Njeru na ke yasia Rigiji's goose is already cooked. Courts will unlikely assist him. State capture is real, and suppose courts confirm the impeachment, he will be forced to rest for 10 years. With this in mind, how can SKM leverage this to his advantage? And ask our Tongwe, are you with us? We are with us. Mheshimiwa, are you with us? With us. Peter Kaloki. Gachagua ni mukabila nani? Kindiki amina kuabisha Gachagua atwa Wanjela. Charles Kilo they kama konge ni president. Jackson Kiswili. Ruto ni wenu cha Gachagua na masakwewe imwe ekale ese onake no ukenuka o enu cha Gachagua nake Denise Samuel yasia ni vayo kumbeni kabisa ni matuma yata lakini Maanzo eka unenia onena kindote ese kuhusu Gachagua edhani wa kunenga best akao tugenga kula pesa kabisa Elijah Modhama Nzomo usikose kusoma comment yangu ndio hiyo naomba uniulizie Seneta Maanzo kuhusu stima ya kwa Chongo beta wa Seneta kwa Fred Mosau venye ni wali kuni mbitini wode venye transformer ilianguka kutoka last year December kwani who is questionable juu venye alikuwa MP mambo ilikuwa fit monene ni tumania mbale Jackson Kithuka vayumondo muthuku Kenya taruto na Kenya pamwe na Kenya pamwe na andu mayo me muisioni monene muno Kenyans aingi makita kukengwa na makimanya na corruption na ukabila kuthela Kenya ni vinya muno Musembi Mololo Erastus salimia Maanzo sana Mutongo TV FM huku Kitui South okay bena kashida ngale kwezu kauni rothe ni kiaweka ne sawa wetaga u ni kwa dem akina Kevo na Sam ni kwa dem mwithukezie Moses asumanga kwesu Chris Chikarito Paul yasengelese Maanzo muno ne Steve wa Mlolongo twese Gachagua Kindiki ni wa Ruto please Douglas Moki yazia we don't pay wrong to wrong Douglas Moki Charles Kilo
Ruto ni msaliti and we don't trust him anymore. Motuse asome law via YouTube. Are you with us? Yes. Kenyans wakamba bwana. Mawoni magi we. Kedi atongo yasi onde na indi ni clear view Gachagua no aendie ekane nange wambingi mai kamwati yange mbeange. Kiwiki wetu yo mheshimiwa Douglas. Anduma are you with us wa mengibete. Muli kile mambogo revival. Mutongo TV mova ave kendo twa ile kosisia. Athoni maitu ni matutumeana akamba kwou ekai ona momethe yuma tena Mutongo Kenya. Niko Musyoki we Seneta Maanzo eikata kwa Gachagua na woipandie kwa broad based government. Enoch Mutua kufa dere kufa makanga kufa kamaingira ndo tunaingilia mwananchi atabaki uhuru kamaingira ni joy mweze kidio mgewi kana kila jama jenzi Jemo Devi tembo yasia tuko pamoja Maanzo kotinia watching from Kitandi Kilungu mtoto wa Mungu na Joseph John Maanzo akosawa Chris Kasamba mutangazi ukite Douglas Mwema eumangala dawa ya Masii ni Douglas Kilosi sumu baridi following over Matiko Kalemane Katemane area Professor Nyok we mwalimu wako ya sawa high school yakaluba ana mwalimu wa sawa gini omiebu with our professor Gachagua T wise even from his own utterances it is clear he even admits that he is not well educated amara bya mwalimu chomwewe loko nene Benjamin Muithi hindi mbona mwana wa Masii enena totena ngo ya mundu ya we Honorable Alex Kidito following from Chedhani ward ni Alex Kidito MCA Kiomo Chedhani ward 2027 akone zao zani we MCA Kiomo Chedhani na tieta wa mukwayo mwana okona campaign tenende kana titene kwanza yetu Honorable Alex Kidito pay for that tomato Jerry Spiti ambia Maanzo asitupime akili wakati alikuwa anasema Gachagua wameiba kondoo za uhuru ama wanajifanya saa hii amebadilika. Wambua Kiliti asiati Erastus amwambua Kiliti watching from Kasarani but I work in Kiambu and what MCA is talking about I think he has not traveled to other parts of Kenya other than Masii. So let him engage me. I give him how the ground is. Ruto is Tawe in Central Kenya. Peter Mwiki. Ruto must go. Peter Mwicha nikiwa mwingi. Chebute Gabu. Sure. Me too. I'm here at Ruaraka Kiambu and the story is different. Henry Musau. Ende muli ikumbea Siasa umonde ni akene congrats uzino weke nyonzi wako uzino mbenza akwenza teneza asante uzino deal yana kiu asante sana mundu yo muli nondo akwetha watia kumbea Siasa ase yumete ngala wethe ambe yo umonde ambe mukethi asante mnaona Seneta Maanzo actually niko nita Makueni sio takula yako Master Yogurt yo koti ikaleana na impeachment ya Gachagua vathi ata nundu ndio na Ruto na Gachagua mathokoma imwe according to statement ya suo na iko rezine ngweza okulia na ndiwe mundu wendie kwenene omunango lakini maybe no FM no muko songia na muno ni kwenda Ũtaalamu nundu wazi relationship ndisi no lokwelea sia kendo kiupe mundu kele ise ba kati we wetie ba o statement ine wange mina no kiwetie koti ona koti kitu kwase koti ni twase Gachagua no kwendea athuko mata ano kwigondo nginya Gachagua no kweta kana pena attempt sia kumumya thayo icune kulia sio muno ya mundu yo yogurt mwana wa yete yogurt kiwe ya Cosmas Muindi
talia MCA katiba kala moi watu mea tiko kena Ruto. Yeah. Asante. Naende motumani 5 oka nigenda ni YouTube. Asante sana la mwende motumani. Elvoi Matei Origina ya Erastus salimia au viongozi sana ni Matei Munyoki nikiwa Tala Chevalo Kikathiani Kenya inaendelea vibaya sana. MCA usu we ai mwana kwali kana Ismail Musa we ai uzoa nena na wo katweka nenezu Dominic Mwoki ngulile Maanzo ni na thina keteka ndeli ata ndo bisi no Seneta Maanzo usine wa wote bangene ba be wote lobby wabiga mbunge Maanzo ndemo Sami Kiema no to Kindiki na ambe kuelezea siana sia agency sio waiweniki Ruto na Gachagua home on the Patrick Masela is true Rigidi was impeached on tribal grounds. He should not be replaced on tribal grounds. Unono Reverend Patrick Masela wa kivaa masinga mulivoko mwangalia asante sana ndoko zaye kuombeni na bika kivaa masinga ngaumanda and yawo twetu naku bandu banaku pakubina kwenu John Mutisia you ithie ta Kenya twelekele vayu na ando ala mawaiwe Uhuru Park ando 61 na vayu mundu no nena chu na sha ndevoko maa na nye ni na we ni watu zile ya salama de na meo utawa mheshimiwa kuweta ndi wa muthia Benjamin Mulandi mheshimiwa wa Tongune Keluma wazi okay chao mheshimiwa kwa kaingi asante kwa alamu edha mwituma mwatumani menyu kwesila Facebook ile ndo sisi ya YouTube nigenda wise ile netwa na maondo anoge rosa simu ama utumani mailite tugenda imwetana bethu iyo be mundu niko mani na akiambia utumani wake ndisoma nuo ombe yeweta hata tumayu tuma kwa ilite tugenda imwetana we ba Facebook maumeta ngala ando amwe ba Facebook maana na miongo thanda tunele asante sana kondo akitha mwende na kwatie kuombea siasa paanga kwa YouTube timu yeba ikange wana tangwe Abedi Juma those campers supporting Gachagua should at least be real or to themselves now he is playing victim to problems he caused in a clumsy way to seek sympathy some not uncommon with politicians Golda na kiasi next time aye chindi soma Peter Mwiki please nalo soma nondo kila mutongo yetha na ailete kumya mawoni ala ile umya kwa wewe woni wa mutongo yote kuendesha umyo wako bayanda wae kombe John Maish na ndo zombe ndikete muntu John Maish ninya nekutsakola ngwete na mwingi watamba MCA bwana MCA Ruto nde uya oyu Kenya ona akwata atongoi mama mboga na boda boda mayesa kwewa oyu Ruto ni wathelile musamo ona akeka ata vaikendo Nyamai Matthew hi Erastus ask Maanzo why nominated MPs are allowed to vote for any bill yet no voter has delegated their power to them okay Maanzo zini kuleseo ndukolo Jackson Mutunga Erastus eka kuone ya Maanzo tunataka umonenge masaa manini tunataka wemonenga masaa manini mundu wako nena munota Maanzo ino managu Jackson ende kwa we lawyer wa Maanzo ni bala bantu twetia la nitaisi tiza ukapa baba haya sawa ende tiza ukapa consensus ndo baada wananaziana tiki ya consensus Kithuku ni Nakuru kuno ekoyo measia yi no muthonua Kalonzo Musyoka Maloki Dickson Charles Mukono hatapata kura hata moja wajinga wa maisha Kenya notaka kwa takula no nene the current head of state Abedi Juma tuambiane tu ukweli Kalonzo hawezi kuwa hata deputy president wacha hata president hii Kenya rusheni mawe nijenge nyumba nayo hapa ligetwa na hii David Mutinda Erastus wa kule MCA malile kukwata mbesa niki na mesele kalini
no kuzongea Livingstone mukite yasia nye ni Kiambu indi ekuyo na thatu muno na mease Kalonzo ne bange nesa ni meu muvitithia musumbe kwikuyo na kwikuyo emwari alizibe andu ingi muno ma Mount Kenya Kenya megu ground maende na kwithukise kwati ebombea siasa Benson Mutiso haya mtu azawa tu ni wako nengo kwa hizo sia Boniface Kioko MCA kana akenya nitwa kenukie mitwe Morris Muli yuni kule impeachment ino itonya itha ya samewe ni Raila Uhuru na Ruto swali tu kwa FM na huyo na honorable MCA wicho okay Raila ni wali jwande no akosama impeachment ino yuni musongia endo soma matumani 10 tafadhali na mozo matumani wakundoke sombe kesema bia ni utabazi ya matumani menda mengine tuesoma onde tuonenge no tusoma a few kenda tuenanga kila andwala ngi mwana ondwa masa kaindoke muyo kayesa wa kainge okaini ndoze muyo ndo zambingi Sibini Mbitoka Gen Z factor tribeless is critical in the 2027 elections. Discuss that. 20 marks. Zuni nongela we. Dani Nzomo. Kalonzo no musumbe 2027 pastor Dani Nzomo. Zuni pastor na munondo wa manga imati ya Ĩkũmbĩ Siasa. Cornelius Mutinda Cornelius Pipeline Kedia FM ako sawa andine eneo ndo manga yango akotwichari na akita Wambua Musia mbe yenda koma ako Ĩkũmbĩ neze nozi yaite asante sana Cornelius Mutinda Pipeline Kedia FM ako sawa Erastus try hindi nigando meagona Maanzo ate no enough time Shia Kalonzo the 6th Joel the Spezas mautumani atano magu ini kenda ni nonse simo nogero wasa simo ni so mautumani wa Benson Mutie we Seneta Kavindu no weza akuke kumbene ni Benson Musyoka dhiribu Timothy Muvea God will save Gachagua in court 99% because this is politics. Kalonzo tosha 2027 Mungu amekuteua kuwa president motomani ele tuvoya muno the ino ina maundu mevinya no Gen Z ikaokoa Victor Mbuyo wa mashares aende wa Munyoro juu ni kivengwadilo mkona ubaya aende Kevin naenda ukaza sasimo whether we reading kaleko ne sunda bie nende kwetela simu isu particularly some motomani yange omeba manini no ndo motomani maingi na isi ni endo molanga babe utumani weba no uko asiati ask honorable Maanzo if there is a brief MP from Wiper who can table an impeachment motion against president. Number 1, violation of the constitution. Number 2, abductions. Number 3, the killings during demonstrations. Number 4, tribalism. OCOs in the country are kale. Finally continue working and we will always support you kiongozi. You will always have my vote. Wenene kiongozi kanenda glass. Sunda na ndabye sito yake. Kevin we sawa no sisi munyo. Ruto must go. Josel Spezas, Kevin are waiting for your signal. Lynette Bosibori, I think it's time for Kambas and Kikus to form a strong opposition. Mzuya aze kwanza Kamba na we must have a strong opposition. Ruto nenda kabisa. Aenda kabisa. Purity David Boniface Muya mtoto wa Maumau ndo Maanzo anatetea na anashtuka mpaka hosi ni Maumau yevezi. Aya Kevin na watu sasa moyo director okay aya naenda simu Hello Mutongoi. Hello. Ndiwe mundu ba. Baba ina wase. Hello. Nene na nao.
Kuna na Michael Motezia. Michael Motezia umete ba? Nimete Kitui. Kitui? Kama Moteng. Kama Moteng. Karibu sana. And what award you are FM Moko. Undu wazungia Maanzo amweka na teni yulu na yulu kumi maka kwa magekali. Hello? Tu huende ya? Teni yulu kumi undu Gachagua negi yulu webe udi. Kwa me bange. Okay. Aya, asante. Nwabijo otomani wakiuzu omita kamutei ikitwiruro. Hello Mutongoi. Asemba. Ongala ya time. Hello Mutongoi. Hello Mutongoi. Ninena nao. So nana naketa wa Ambrose ngige kuma Matongolo. Yes, karibu sana. Ambrose. Yes. Ine gelogela ndo no asianate. Weta. Ndone to ngama bala Maanzo yuma ongabelete. Kalonzo na opportunity nene muno Mount Kenya. And the route for now you na motion nyekeke ba omonde. Ya route na toile lo saini saa 10 na ile yake suma na Mbatha mbika saa mwanza. Saa 10 na ile lo enda enukite. Nundu nyange mayokio imwe. Hivyo ni hivyo tuamwetie ngaleko ya masaku twina muthama. Na ruto tuimwete tuyese ailu. Lakini tuesia ile ya nembiti. Yakirete kia uwa werunga. Na for now Gachagua will remain there. Na Kindiki ndio na bandu kwenda na wasia Central. Neto isio vya zondo we mheshimiwa Vunda asia mundu kwetu wa ishungu asembanile na kivela cha Kindiki. But what is there? If you trace Seneta ta Mount Kenya. Undu twakonie kula na undu kamba wakonie kula nundu iyo twa masabuna no twa makonie kula. Twakonie kula ndo mathukume imwe. No one is not a tribal. Kila mundu ni tribal. Na mundu akusa siangale kwela akela ila nena nge wa kwa Kisumo. Kalonzo akanena yokamba kuno tu asiati. Ona Gachagua ainena nge wa Mount Kenya enena kula kwake. Number 2 ni tuesinge wa ya mauke au no kitana namo. Asuni mama tumite Gachagua asembwa nundu ma MP maingi mena kambune cia uki. Na maseneta mena kambune cia uki. Na especially masako ukiusu united kwa wingi muno antu ndero to yokita. Kaunda waya umina Central ina yoki na komino kamba. For now kila toto nasia Maanzo maungamile. Na ngoya umundu mebazi kuyu na ekwede ya now ready to vote for Kalonzo 100% sure na kaonga maumundi yokonenga kula yakwa. Yes aunt. Thank you. Ni muvea muno Ambrose kuba Matongolo. Thank you. Matongolo. Kwa mwana mola na mo. Hello Mutongoi. Sini wasemba. Isi ngoni agalele. Niwe amba tu. Nengeonge. Hello Mutongoi. Hello. Ninene tenao. Nina Jackson kile kuma Molongo Machakos Town. Karibu sana Jackson. Okay. Kwa ngulie Maanzo niki Chief Justice mala kona urena vita mavyande mwana wa munde wa kwale. Nundu kati wa itolia ya Kenya. Kiaona mwe itendi ya government. Nini government yoko maana mtijatu ila executive, legislature na judiciary. Kiaona itolia ya Kenya Chief Justice ya mera vita event kesi. Ngozongea. Tisa ya Hosini Jackson otomani wake nawabika. Nenge simu ya kana. To number 4. Hello Mutongoi. Hello. Hello. Nene tanao. Uni Mutongoi. Yende bo bahano bigie. Ndama na ngoko. Ngoko. Confirmed. Hello Mutongoi. Hello Mutongoi. Nene tanao. Nani si Musyoka hilo. Ye? Nani si Musyoka hilo.
Umite ba? Roiro, yes. Kiambu. Hilo Kiambu. Karibu sana Ĩkũmbĩ. Muti ya uzuri. Kwa ngando Kiambu nguru ndo tauti. Uduno wathani le bio. Nake Kalonzo nzeve yake ile hata. Nga Kalonzo kuno ndo andu makwea. Numere muingi bandu wera wanu. Asante sana. Kera nya Roiro. Sawa, asante muno. Thank you. Haya. Simu ya 65 tu. Engezi muingi ile. Sio kiteneza by the way. Kana tutwibanise last Sunday to yaosa simu. Katwibanise yo monde. Nenge athanda tu. Hello Mutongoi. Hello Mutongoi. Ninena nao. Nena na Brian Musyoka. Brian Musyoka umetengala kwa yaba. Eba Mulolongo. Mulolongo, yes, karibu sana. Na ndonge ndesi ya tongo ya sime ngoli ya mondwe Maanzo. Kuiwa. Yu kana Gachagua akaresign, no resign yo monde ola yeta mbado ya varabo kombe akepela cho. Izu anyengo ozongea. Ndezo resign. Already ni impeached. No kuni impeachment Seneta kana nini otinaye mulete paumbe. Asante uwa kodi no songewa. Aya toze ngesimu ingi. Toze simu ya Monza. Toze simu ya Monza nisome moto manini mailete tukende mu 5. Nikaenda tusyoka ba amasonge. Hello Mutongoi. Hello. Hello. Ninena naumwa? Nene na njozo ngi manzi. Karibu mono abai. Kuma mwingi. Kuma mwingi. Mwingi no nyane. Ekagwedukisa TV ne. Ekagwedukisa. Na byai. Unadhani kanga tuta magone kulo ndumwe? Ona mama ile nikuinuka no watu wani Gachagua. Na Gachagua tosha. Huwa ile nikuinuka. Tumailo kuinuka monde. Asante nondo awoni wako. Amen. Aya nenge simu ingi. Nda ingi tatu tukenda tumine. Aya. Na misbehave to enda ya. Kai kuyedukeza TV ne. Hello Mutongoi. Hello. Ninena nao. Ninena John Musili wa Mwendwa. John Musili wa Mwendwa umete ba? Au umete bandu wetu wa mwingi. Karibu sana Ĩkũmbĩ. Umete mwingi. Akakwedukeza TV ne. Woni wako ai. Deto ila jane no ni mundu netwa eruemwe. Ni ndeto jawo. Ni jawo. Na itu jago neno unadi. Mundu duyu ita Gachagua ai. Ona kadwika nugutungwa bili wa naibu wa waziri wa Ruto hii. Yue wona ta undu matonya kwikalanya. Maneza. No zonge wa kuli Yesu. Yu undu loto nyabiri ya uze obyu no adwigie ni ba uke mundu ngia ngawa ni kana tukwade kindu tutonya wana kio katika Kenya. Asante. Nondo yu akatungwa buwiri ya Kenya ende yona kwana wiria baikindu tutonyo kwata. Wewe ni wako wewe ndetwela ya neno ni egwemu. Niongo anetonyo tuteria. Nimuvea. Kevin tuongamire simu bau. Asa ya mwiso. Hello Mutongoi. Nani director wetu wa Kevin umundi. Kevo. Hello. Hello Mutongoi. Ninena nao. Yana na Mwanzo guma Kitui. Kitui ngale kwa yava mwa? Hello nana na Mwanzo guma Kitui. Kitui ba? Mwanzo guma Kitui. Karibu. Township. Township Kitui town. Sawa, endea. Nanda mwe. Tutabye mwa? Gachagua yu. Miloni laito a kanzo vyoda ya Kifuyu. Nundu hii. Yu azite Kiambu.
the president for 25 years. Nyeri the president for 10 years. Ye muranga maetekela na gugwa gitiki maetekela. Ye zabuzi age adele Asante. Itabiwe mu Gachagua amini wote. Aya. Evwe mu. Nyeri ngezo zikosa kivela yengi. Ni muvea muno mwa monene. Emwa. Aya, asante. Kevotunga mlevau. Monde Kitui Town, Kitui County ni asinda. Muno mwingi. Kwa ugoni wazimu. Monde ni makulika ingi. Ndatika itatu ile sio soma motomani kwa metuke bano. Jonathan Mbuva, Erastus, can you ask why the National Assembly called for a special sitting on Friday before the Senate concluded their business? What was it for, and can they argue it in the court? We all know why special sitting can be convened. Okay. Mnema selaki Kitui County na maundo ground ni momo kwa Ruto. Inano ilete tugende mu 5 Rikiji enda sympathy vote tafadhali mwe kwondesa kukunia mukamba kula nimeze vyo meyendete muno mekebuthia akamba mwe kwate kuyu ni mwabe wa usuni Esther akata kusiamba badogo amagila ni makanga alamati ya wa stage anzongea ne kuleta amagila ya chao Ĩkũmbĩ ni ndene ngethesia atongo ya sumu no nitawa chao simutinda kumangale kosia kala mama sako mimi niko Laikipia East pande ya Timau wanasema Kalonzo tosha Steve Wambua from Kitui ndo mama ondiga nyondo me ku monde PH locked in at Momboni North. All I know it's that politics, it's a dirty game, but good talks from our leaders and my favorite political analyst, Mr. FM, he makes much sense. Let's expect much before 2027. Thank you. MCA osu aigo tukenga ibinda yuko Kenya yuko Kenya dizini ibinda ibakasina kwa ketesia naongea kasi no MPs senators moka me wa Ruto ni kumunenga naondo akumanenga mbesa ithie tema Kalonzo wasilimie waheshimiwa wote nasema Ruto anafaa kutoka kwa uongozi muulize Seneta MCA MP Seneta huwa wanachunguzwa na nani kwa utendakazi wao sijasikia hata mmoja kutolewa au kuimpeach yeyote wasalimie Seneta na FM wako na bidii ya Ĩkũmbĩ niko shabiki wa Ĩkũmbĩ ni Nyamaso kutoka Mombasa mimi niko Laikipia East huyo chasoma Erastus ngolisie Maanzo kana sawa kango kule nengendo azio kule Maanzo kana mutuzele mukamba ni ani wayo ni ova Katwala ni Kitui ruro kuma Katwala wenda kisasi na wathenga lekwengi wepika wanwetu wa muluti mbitini kundu nagu nito Jimmy kuma matu tabia MCA usu aike okengando alilegane na kuru mathikone undu kiheka unalonzelwa ni enenzi aya motomani ele mamuthia Mutongo FM oya thukisi FM mwati ndata nyeneta wa Kilonzi kiano kuma miwani mwingi Central nyenenda kwiyambai ya mukamba ati twelekele metho maitu vala vendongo ya Wiper Dr. Stephen Kalonzo Musyoka 2027 at the State House akatukombwe na Uingereza bwana Maanzo muno na wamuthia eta wa tabia Maanzo au manona ekuyu na yeye Kalonzo masebye mu abana kabo nambo zitazitaneza kendo chiketseo kwandikita nemwa wadekela kwandikita sawa lakini kuti uzoma kendo kutonya tumaeni CIC yetwatia enongina twatia mia chu muyame wazitia amwe maenende alama twatia musese mu byamu no twino tanu kwitha mwende no tambanya na itu nakwitha mwende na kwatie kumbia siasa twende no somethania twegwa mawoni menyu nitwasoma maondo vo ine ndo nenga tongo imwana twinandateke 18 sioka tumine kilungu kino ataminite ne mwete twene ngewa yetinga tutambito leke tingani tuthe obandi baini
iulu wa mawoni asema enende na makulyo mo Seneta tuyambie na ku na kulyo maingira ndasi ya mtumio siwe mali nuziupe na MP we wastima wendwa we wa MP na MP mali ya hivi na muno kindu cha thuka kisioni ta transformer kwa na ka mwingi nengulikanya MP wa bau nengumutethesia with the transformers ne atungiwa MP wa bau transana ndungu wake amba with the no and they matter the kwa metuke no to transformer mendo ana zombinge mali lakini mbisi mbana ngikuni repair wa ugethe akisioni cha kwa stima saa ingine makuana cia mukoga mukoje wela yenyu kana kudukugira ipuisahani kwekiwara kwa upenda Masii yetu muno ana kulwa makulio kauta jisika likana monde lakini me maingi kila ndo za kwazia kwa summary ni kana abe mundu ukulalia abe mwana alikana ga nominated MPs katika katiba we impeach president kana deputy onala nominated ni makuna lakini we impeach governor kana PS huku kuna wala elected ila tukumbichi governor kana deputy ala nominated maikuna lakini ila ni president yandike tu katika katiba zikana bene kulyo ngitu ndo twakulwa tutodikana ngasuka lakini kila ndo na muna maingi me mawoni me mawoni kila ndo na kutabia andu na ambaye mukamba ite ito no dukika tiundu tiketo na tiundu tikeka ondu Gachagua waiti na kwa utu kwengo atija moko ne ulu na tuweka lo utusumbikwe miaka na lamenda utusumbika nenda kwa shikana o mibango ya serikali zivo mibango ya ngai yobo na ngai yonga maano ugo na sila wake ni wakati kwa lakini ouwe bono mpaka na itu tukathukuma tando nenda kwa sia tia tini tuendete Gachagua lakini wewe mundu wala dia wanga Yesu yu wanga Yesu na mundu lao tena nai ende wambe kujevia kwa bala Gachagua ni wiki tando inge nai kanene akamba ni waise tuike tutonya na tukula tuito nini na ito takamba tile tonzo ju positively akamba na ingi muno ti milioni ina iko nakula teka umangwa andu mose ibande andu mayoza kula na muno jensi nganda wethe ona andu masija undu mukamwa ndikithije kula no meko na viti nundu mundu lawe kana hivyo nulota kuna kula kana we nayo na ile ukuna kana wale ile posa yuzi ni watu kusumbeka musumbe ulota ile tena andu maithe na umathenete joga nasi kwa utiate nitwambe ya utane ya yitu ikatambai iti utande ya thina wa Gachagua onenda na makosa kana ni mthuku yitu ikajuni gwetu kitapata nene tutanite haje no mpaka yu eo mathina ni tukamutetheesia onenda tuika thuku manake pewe to kindu cha court kana yu special city kana special city hizi kiona chief justice kolea paye binda chief justice wate lakini chief justice chumake na makoti me under pressure nulikana yo kwe weekend koti nina ndia ukulwe ibete kilake na twitwa ni high court judge na kenda kitikia bithiyo na yu koti nasya tinengo makangwazi na kenda tusungie wakeli ando ingi mendawe chief justice atulemeao yonde athi ni waelete kwa bithia Kindiki amu abithia nundu no maumito region imwe yuzi ni mwana siasa mwingi isiletie na chief justice na kage ko endo atulete meao muno na nuzi mwenda amushaitwe ba Kenya mushaitwe ni nthionde kila tuendeshe kila kende Kenya uke mluketwe ni nthionde na kila mundu nwende na so kuka ka chief justice no ne kiupe ngine kuna kia thio swari nyini isu lakini ona ketumi muno mine ya Seneta ketumi laki tumie chief justice atathi ona ogwe account siba teto mbesa ona mama court ni mapate mbesa matena mbesa le kwa na tetete ya Kenya no ya na siasa yo kakuendesha siasa maende ya Kenya kutiki ndukiende Kenya yakobiji ni wa musumbe mbesa ile ina nanga wa yumbe na ganda me gandu manekie bundu ngwende kwa muno
ndo naithia ona OBC ni wa judiciary pate facilitation ni kwa majaji makathingitha kwale maende kindu ni azeni batonekana muno ni kwa chechu nicho kitu bindiko na chief justice anakea unduke kwa ile general comment ito ne kana ile ndio kula tutokea kindu undo ndo alangi meta siapate ukia na none na nene sinyeta mundu Ruto anasumbikiye siapeta na Ruto anaoko iwe na kamba kula ilimanele siako niwe ni mukamba sisi atumie Ruto asumbika nene zio munde itebo nene zibewa na mubango wako enuja utangula no bangi wako enuja mubango asenewi jibira chucho nengwe otienda Ruto ODM junu ye quality meenda chu naga otangula akashoka akewa nagu bunge wa umma no yutu ka chief justice naga matha kwa no kwikara no kwenuka yu katika masila la watangula wende twa esila pa ya mbunge ende twa ibitukanyo banini akecho banini no katika masila mage no speaker no nwenga kuthi ani we jabanini wendi wa serikali we ani ukenda ni tabamba oso amwai meo yasiona kike iliona wisilia pana kana serikali yo advantage na nenda kwa azaki meo kwekalete echo na idhibisha meo sikwekalaite echo Biblia ya zato sile kati undolo nenge to we ani ngai wa kusile asile kati poka numanu kila babe kwa asia sindu zionda to sia yesie mwene ndi wa Kenya onola weba athati kuthata thino mundu wonde wakunie kula ni disappointed ni nguthio kanga Kenya kuma Makueni ithaku ndugungi na withia andu maino tani ula watu abo na kila mundu ana thina mbingi muno na muno andala me ku hospitali ni woni mama lusi na muno kindu kicha sha na shift kitu thuko mabandu simulangu atete mundu akambia ni mama Makueni nikitengela kana ni masaku na ndita hudumia shane yalewa nitina ibie na nitalitha batwa ikana na itu nduko ndakweka na itu tina mundu mwomu no ba utapita bate uteti yuko wa Kenya mathinita na muno ndalame ka anda dialysis alame ndeto amathina mambio wa biga hospitali na ndwe na mbesa mundu agusha yesi yako po andu mena wo mwingi pio ona mana mama na ndo men no tulata tu ende na nini sene saki kwenda ne kwa ngai andu alama kuna akula matia ko janja ano vukulo ende usumbeni wa Kenya utongo iwe ni Ruto uende ingi yuni ni zando la mena kwa mwanya kuna kula maka kunondo ya elite twambie na kamba haya naende alamo kwa Seneta nengwa mwana munini tio mwego ndo ayanda toa haya mwezimiwa kwa ndaiya katika ile sia thimo be no kwamba tungia kama maito mubea mwanya muno mundu ibindela mwatu nenga pamoni menyu na mwatu ma feedback wesela mitandao ino ya social network mundu nenga muloli kana morali ya kuende ya kwekala ndeni wa Ĩkũmbĩ ya siasa mundu ye maanisha kana te unena teithioka kila kingine tungia kamba ma mwingi umundu ni nywe top yani ne thia mwitu atete bio na yunondo kana Erastus nondo egitu weekend oyu atangaza kizeze muno na Ĩkũmbĩ nenge sawa nenge nondo pe mundu ize charity begins at home ni nenge mwaza ni mugabila thank you muno nondo kutokwata guoko na kutuethukisia na kunenga that feedback etha ye muhimu muno kila kingi ndo maweta nyeba yokulwe na kulwe specifically lakini no kwasia kana no ko le thomo lumelele ndo na weta bumbe nitiendete na pio tande na development wise 10 sindelengeze that 10 ando maitoteke ko kwamba yosemba nyamona na side shows ino sia Gachagua nondo no mononio ila na ko nao kicha Gachagua la kiendete mwezi adani no likile kentrako mwezi adani no likile airport tena very minimal details hivyo zindizingeze ya shana shifu ila nene na raisi county zitu na sina mbesa nina aziate ina mbesa sia development across all government departments na kiuki obobo ndwe atande tiende tena so only to need to focus dolwasi ndo isu cha mweso ndio malo wanaze kana no tiende na tuwethukesia onze biondo zaiti na onalama tuwethukesia mwe kuyanza nenda mwe na open minded mwigana rodo mwazie nundu nyene kala Kiambu nundu nyene kala Murang'a nundu nyene Laikipia ugethe nundu wezo umeto kamba
aiba ukamba no bene ni tunenge mundu nanga monde mendo tunenge kila chagwe kila ndo mekweta background no through feedback yesu whether ana itu itaenda yana kuelimishwa kamba ona itu tatongo itatiana kumanya. Thank you dateka ile watu meanesa bwana FM ndo tumeita tu na wangule makule maingi na wesongea pabe kulyo ibana yalika na nase niwongo kule nikenda niwongo sobe nikenda songea ni sionde ni amwana wetu Alex Wambua akuleti ambiri chambe ni mukethie na yukulia why do we find our community to be in the losing side? Yeah. Ni mugambe bara mnono chu. Maanzo tu kuboneka nafasi ya kiudi anda moteti kiudi anda politician ya ezongea ina ndo ya zongea ezongea ngaloga na goya adono zune anda no iwe well kanambia na point hizo na nithi twinginena unduzu ba akitongelelo na ikanguta biondo Erastus akamba tukekala mbele lowe kumbe timanya kumanda otongo mundu ona yute ile ba ukethukizia undu te unena pekindu okay niwo mutongo iwaitu okamba ni wende neza na nibaende weneza lakini oni ukuli hati Erastus miaka 3 imithelu miaka 3 mithelu yes moni maasya wene wewa unduzu kuwa tweru muruti twi ngalekweno na twi Kiambu no ngalekwezi wene wewa mayasya tene Kalonzo na yume asya niki ayume asya nundu mena mundu wo withi nani na nusyo tiketha na mote iwe ti na niwo nitikwiwa ti namo na baibandu tikwiwa moyo mundu wo ayumea nundu muzumbi omona imukura Solomon ndimoni syake mengole na ina musoya kumia monza na isi wele okiliotanite ne kuona uloweta amo maitha waku abiniwo muno ngai akazizi akona otanu waku akaya kumupithia na nundu na kubendo wakulawo akamba yo anotekuwa lakini uwo wawo tine na tisianite metho na seneta ata mutongo na nisianite metho na mheshimiwa Douglas ta mutongo akamba mbaitu tina ambo mana kumanda utongo yani ukuli hati Erastus kwa sisi ya musumbe undu wikete na ni wese ona ila tu isasi kwa zini kumanda usumbe pekindu kimwe ningi tuina ambunge leo lo toye muswada wa kutengwa munini wa musumbe no timo yumbe aya paka tuka nipende otengwa musumbe muswada wala utoa no muyumbe na be kulilie kulilie etiezu ni alika na ya seneta pe mundu lo kulilie hati aya no mbona tuina mukamba alete otengwa musumbe ni ade specific MPs ma wiper yes tuina moma ronya iko yes tuina you ekangu utavyondo Erastus peke ndukita wa mobilization na mheshimiwa nokezi kutungeania andu nendo ngorebye ndukona ndo bata bana nena makazi ayi woni ukulia ile zito ya CS Kindiki yeti wembungeni unoni ambunge mekata ni wese manambio shangile ela manaiwe izito ya wetwa manambio shangile na mabika saje kurekula makuna tu maneli na miongoni tu na thanda tu na maaje zine tekela na nziro yale pa mundu ne aje ndio lake tuju yo kiuke kuoni chao pe level ya mobilization ni yulumo yes onondo mana kunie katika kupitukithia muzo hata 280 I think 282 level ya mobilization ina yulumo ondo Senate mabetukithisie maundwano ma impeachment Gachagua kwa sia level ya mobilization ina yulumo nuzine 53 out of 67 nuzine uyondwa nuzine ambie kwethukisia muyumbe wa uzu Cherargei nambio mwethukisia uneni wake wambe Seneta anambio nenu ni kwa Seneta wanande anambio nenu wethia ni tokwenda otetea monini wa musumbe eka mwezo nambio kuna no katika imo iswa kuneta no ndi lapane ya kwa asia yuyute itika kunekula lambe inambio mina kila kitu ya tumazingi na okana miongo 3 naita miongo 5 naita 3 again 14 already si ambe ni anenga nesigiro ekangu tafie level ya umba ni woko ni wakula esu
withi ulumono na lebongo ndo so ngekule mwene kule ni muzeezi omawitu no betho kwa musumbi na kwetinga na kwa musumbi uthomoetewa uzongionethe nondo achao oipinde betu pe ipinde tinga the mathikoni na baamba ringo kwa musiai wa umwalama na ma ABC wito Masii itinga ya nene yeba ya siati yimukona niendie kutetheje musumbi ulo wigibela nina kuniwe simu ni musumbi uthomoetewa ambe ati nithingatetheje ruto nundu nthiyendena na nicho nukio mutetheje aya uzunu ndo akele undu wambe yima payukutiuka kukwata kiu nitinaonete atumia atatu mathithia ng'ombe na umwe ayo wa Uganda na ile maumite ba Kenya kukwe atumia swele ni peke ndo mananena na yime zo rutavia yu etinga ya zo rutavia baadaye kana nena na musumbi uthomoete wea yulo wa musumbi ula wikibila na kindu chuke kwya andu asume atatu ni manena na nenda ukutapisia pa elatezo twika neti package kalonzo wa Musyoka wa hitu nenda ukutapisia pa andu asume atatu tikata kwa Seneta nundu tibathi tigaja sitindeba nundu notona kuwa musumbi akileti wani nondo musumbi ula wikibelani ukileti ona munini wake asukumero asukuma no nake ona ndeo nena lakini no lilikene kana malondu make nima shambuliwe no lilikene kana ni wa umangiwe siana siake no lilikene kana siana siake ni siaya undu tona munini wa musumbi azia aya iyaje niwe security itwika sie na mafuti matepo undu usuti katika kuziana metho ona inyake ngina akapenwa security na kaumwa isi yake sina ile totwa ye Uganda ugethe apena ilo undu igunavya zala kwena mathina ona kauno kileti nendo kutapia nensa wasiola monene unena wakwa kukilia na kondo wa ni lai tipi na kwasia atongo Yesu mmea tatu ni manena na undu no ukona mundu munini wa musumbi uwe bo abinewe ndukone tamebaza ona nendo kutapia katika asiendo 15 peke ndu okimwe kitonda kwa kina thina monene chau musumbi ola wevo aile kwithana icie ni kana nthi isioke imesie kaba ningwenda kwite tinga na ami no weto munini wa imwe hai nye bandu nendio thukumana tinga na maile umanye yupa uyu maile umanye ba ndibongo kuya wasi sio ndu ugo nthe jaja musumbi uthumwete ya na jaje tinga makwate nena musumbi lo kibelani undozi ndwe baza kwa thayo wa thank you nienda twendera umina umuthene maniegeza wikala ugilie na tweza kuroneno muno so far tunene mazaile ndateka miongo ya monza na tunenga wa mazaile lakini nondo yondo yilye nondo amondo mailye tweka kwetekana na baili wo na ho nini holiday one bai maondo maingi kuno kudiomwa anyway they allow we to rotate holiday and that mean na ba wetinga na nina hekunyo nenda bia Seneta etinge the play hot cold nuna tunongia tutoi support kecha dan na at the same time yaze bayo nondo ukwateani na serikali la yivo na yu ekulo ni nondo nitoke tekula sia AUC I think matuko miongole na 5 mwezi wa keli next year twaze you in the event nondo nenge baitha kusinda na kusindwa ekulo no tukola na siamo no lakini no twikulia ingi twaze Raila Odinga ni wasindwa ani wasio kaba Kenya na pe mundu wa wetie ba Ĩkũmbĩ aje kana thini wa masabu ama siasa baitha umaitha na plus kila gwitha utonya kwatha for example kila Raila utonya kwatha Ruto ni kula nikenda na kya mugwate mbauva ba AUC abite kutwaze ni wasyoka na Ruto bahaki imani twe nondo bailie na Nyanza maybe yakwati ngalugwezo nondo etinga western na coast twaze etinga ni asyoka esabu neno ya 2027 na ni kwatia nye nenyu ni mwezi nesa etinga ya around maybe pebinda kulea kuongama nengi ona yeye yeye kaongama so Senator etinga asyoka ndukona together atho kwanye chothe cha President William Ruto na mubango ni gwosu watu meandeto kuma ya chothe mutanola twatania na Raila Odinga
nundu na bengi ya muno nyene wambitie ta jibo dolaka mheshimiwa Kalonzo onga magweizo mela speech na ambe atia tini wendete mheshimiwa Ruto muno lakini ndebale bikie yona nitonda unengwe majeshi na maiso ya Ruto na maito bine ya muno nakenda une kwendwa ndi twete kile serikali yambe ukwate wandikae pyo serikali ya mwene ndikae na ambia kwanza da atumia ndito cia ambia mundu sunda ingapata na akiona panini na UK kiende cha Rigathi nize wewe mujumbe niwezene na yumbe inge koma ne yao kono na kundu yu ayumbe anene ugethe mujumbe ita yuko angeleka ne sudi no na Ruto njo wewe sudi acha suma ile zida la Gachagua kaende dokie uzuri mundu munini lakini wipinda muno katika ande yu anena na yumbe ala mele voice ndinge meaje yuke mweka niena deputy president wenyu ikithati cia sumbe ingi muno ku Africa na kundu kwingi na amakulia na nengi no mona alikela mukatutethia yuma yasia musumbe wo aize musumbe witondekara tatabagwa ni mundu na weba na yuke uno kitona ukutabya kekawala obina wa Raila baya African Union no kutona utwikeka Raila akathi African Union ndo siasa sio ndizile siasa hii mkwatile sikala ibendukete sasio no kwikikyo ndo Raila akathi African Union lakini ukutabya neza mea ya kune mwetikeletie ndo enda ta mwile mea ya kune mwetikeletie ibinda yoyote kweje usulu na Musyoka nenda ukutabya mwetikele kanole Raila akendwe leveni kwa uba oligete Ruto ndalikete amutethie emutie kula aiye ona mutethia ona mwikata Raila nukaungama na itu tawaipa kwendani kwanga itu indi ya kulea kungamia Kalonzo wa Musyoka kwa Ruto akoka utiwa nao nundu Raila ni wiziki andu ingi make mainende yanikija ukela nilia malete muno ayumbe ingi make na kaila maumete Nyanza malete vyu mainenda achu lakini nimete kila nile nundu nitetekela nite kana mumana nite serikali ni makamine serikali ela baumile mwana wangu mina Rigathi ayumbe make makonie kula yana kwa yana nundu kielelo ni kwamba ikia kunai kana katika wa musumbe na munini wake na uitikile kanole Kindiki ni wa proposal na yumbe lakini kakara ila ungamia na Kindiki endo apanukile lakini ambia kuungama na Rigathi vyo kunugu Rigathi acha kija ikipange kumate ambia ungama na Rigathi ambe ozo sumbe na mozati choka Ruto yu ambia ungama na Rigathi na kendambe ko ozo sumbe na ekalanga ati mwichetheka na kenda yu ebange ugo wonati twaze tusile yu ngitha 2027 nundu saingi utuye wako tini uma event yabitie na 2027 yabika Ruto akawaza Kindiki tawerani meiti mzumbi onoto na endo tofauti nundu kakari wendao mosa jabine ndo amosia na yumbe wethe amayundu meka 2027 yue kweli ni kweli ki Ruto ndakaungama Rigathi ingi lakini eka kimuno ekwetie kana Raila ndakaungama ingi jipaka tuka Raila ndakaungama ingi na ndakenda kwa 2027 na ndo monde ma Raila ni ma support Ruto onatena ndo make mane withi ani wakwata Kenya ingi lakini thina ola munene yu kanu marele ba ni mungu ni wakula mwene mungu ni wakula mwene ndakwenda kindu kikwitwa Ruto ndakwenda kindu kikwitwa Rigathi ndakwenda kindu kikwitwa Raila ndiyo na kuva ndereva kuva makanga kuva mechanic ndio la watu tabia ala tani boy ndio kama ngira yala mendo assistant na gazuni watangula ana musalia andu azime 5 mukenya kawaida ndenda umo Seneta baba yukuli yaku nikenda omino kile kabisa anondo atumete muno eta Ben Rogers wambua kwani niki mota impeach musumbe mheshimiwa Maanzo songea please ne motoi wa kukuma yendongo ni obakatara ndio ule akana musumbe nda impeachika musumbe ni ko impeachika metoke lakini ni wenda ila namba yende kambunge pe mundu lo kulenge wa MP wa Wiper tonyo to akyo ndio musumbe anisezele na yu
kila kietele tuna melu no mundu wetu aruku nola mundu ngukitana kawira ko yola ita mpuri metele te Ruto ale kweki ya Kindiki no menza enda ndo mambe kweki ya saizi ya kwenu Ruto metele to amakenge lakini na aga so matene ama na yua jake machonde ameke ya Kindiki no se Kindiki ndokana muzumbi no weze ondo keke to naku muzumbi ndo aze sindu mingi na ni mutayana ndo ingi no enda kwamba akwile la Kindiki bu kada uko kala kalata andu madwike mbise muno mara tiki mondo ange masha shifu andani mazizuru na be mundu kuli obo wa andani na Raila ni unetekelile kana ni wisi andani kumate Seneta nigenda bumine nondo amaza nina ligana nari na ndeka wana na zengo ko ndiye vikisa mheshimiwa Kalonzo Musyoka aine no balona nene about sponsoring ya campaign cia Raila na Adani onaisekana no na nenie naku weti weke okola kwe Raila Odinga na siero ko ke kumbini nga okole kana ne weti se weke okola kwe Raila no anaise speak now is still your party leader na kiuna nenie maybe ni wanu theater tita chaguo no dikezi wa party leader ina no ne tise Raila weke ndo wa kwa na ija na ngo dabya ketumi nange binda ya kunena na ketie vituku nune wiye Kalonzo insist kana katika azimio kiemea Raila Odinga no mutongwe wa chao wa azimio na netu izine zaki Raila Odinga na ndete kula kwa Ruto akamutegi yu onabala mwene nyina koti ya Raila neni wake niwona nengi ya andani clean bill of health na kwa nazi no ni zikila kitumite mundula we opio ondai atwika munene wa kuungamia ila kambu nyingine nengi chao andani ubwo kana andani na Raila mesene miaka mingi okay na Raila ndo lea chirwa mina asante nondo ya mazao metokengi twebu kwa Edinga eve mwamweta Edinga ngine ndakwa cha mheshimiwa Kalonzo no namini ndeto hizo mundu kuwataka Raila directly ando ingi ma Raila mainetana na Raila mwene na netana nuzi bunga nikala na kimeta mono ndize mbunga nikala na mwana na niteka ngazio tutoto the youngest na niteka ngazio tutoto na ndo ange ma ODM ni watu akaitambe ombo wake ndo kile kutongo witono Kalonzo haya ando ingi ma ODM mezi haya Seneta wao kaka umbola zendo imwe motamana momane aba mheshimiwa twende na komina toyeba azi wakaiza kuyeketha yili ata etha kwa 11 tete namba kuthi asioke 11 lakini yote siasa possibilities siasa ile itaona umela 2027 na tegeto aspect ya Raila ya kibela kecha eyo nambe ya kwasa kana Raila emobe moko na mao kwa hivyo ando emilela na kwa emilela nata ando alama ema Raila moko ndhe manozi we musumbe na maana ngo ibela and I expect mundu weta wa ne Mombasa sometimes back ati ile Wynyale Golf Club naona ndege ya musumbe abaloka bu ayazi okaya abaloka lenge ya mwate na nge ya Masii na chopa inge mingi si abaloka si uzwake wanza ni chonde hata kula niende zunao na immediately naona musumbe uma naona Sanjoha uma naona Oparanya uma the first week ya ma appointwa ni musumbe kutoka CS nazo wandu ulikani wagweti na order ina nengero ne Joho ndaze zaida ne kichopungwani ne chaondo yobo kwa Ruto na saizi manatembea ni emena Ruto mate ani umathi nyumba kwa Joho maima ya dina bo na musumbe athi kwa mogolo na akomye na kwa jamu kwa nyobu kwa Joho maya breakfast na oga mosa ndege makwata nzia mathi malende mo mathi Lamu moga malende moga Mtwapa na mathi omine ya diane na mathi baka Kwale point that was like a week ago in other words like a month ago in other words ai Raila wewe mwoba ni ogesethia abayondo ro na emina bala beruto nondo the moment ya mabu mbe mozwe ona Maanzo ma insist kana maende bae kana makana nge serikali wethia kindi juju kuweta ndizo support yana kwa jana nondo elogo zioke wekai na jo ne wiaze we serikali ni noi opio wanda inozo no ni ozo monge nozo John Bandi oze kiwa onaga
spana boyola wa Raila la monene no minority leader then wa National Assembly Junet oze wo mundu wa Raila la ngo mana gejala ja Raila cha kutuma semba wose azima kaimba watu haya tisia aspect ino ngea matuko 25 ama mai wa keli meba Africa Union baiba no siasa na siasa ni mchezo wa karata Raila ndese akasinda kana akabaluka ikape ni akasinda hizo yeye advantage kwa Raila nondo Raila no sema neti yake ndio kimwe wa edge factor as we talk on Monday Raila na miaka miongo mwanza na kenda yesika nayo zijuju Raila Monday 79 na by the time tuko kuna kura Raila agethe miaka 82 mondo Raila at the age of 82 years ndage na capacity ka commercial campaign a powerful campaign unaona tuenda masho kumangilile na ile na bado wao wanavina basi nange ndio nange ndio kwa nange wanawa ekalayo na Maanzo lakini wanawa muize mwenu nayo walelile kwa by at the age of 82 years Raila ndio na capacity ka commercial a powerful campaign unaona tuenda masho na nondo no zemba ni na age factor ndio kitu miwaisi asiokoba kwa Ruto with the warita yabo and Makiu ndimina ngotabyo kendo ateya na Maanzo tu atiyo neza with the Raila was retirement package yake ya kuma siasa Raila no negotiated na Musumbe Ruto ana ngwe retirement package yake au mesiasa ne completely Ese sito ya mea wameandike. Nenge tuwe ngwaze nenge ndio wale active politically. You are there with the Raila no was at sabu kazi. Okay. Na in the process ya kwanza iko in other words ne asia. Mina. You ba Raila uwe. Baiba ndo na ikata. Waze mwa banye. Utona ko emilo kanyo we asia ya koko tani sia Ruto kana chao. Ona no ka tani sia Ruto aka mo support Ruto. Lakini ndio kile na force ilo na dhana yo before. Aya. Peke ndio ngwenda kwa mina. Kumina nacho. Anaona chama. Haino bana gwana itwa makanda. Na moino wa mowete. Kila ngwenda kwa mina nacho kwa asia. Niwe kimbeta lakini ngosyoka. Ni jambo kwa thono kwa bani ni ubanu na ngosyoka. Ndato yangu cia muthia nguka kuonenge mwana wa muthia ni kwa chino likana. FM kwa kubebio yes kwa kubebio no zo tukasi ati kindu kimwe na nini kwa tila tu ile tu inene na wetie ona Raila akaenda EU na kaluma nenda ukutabia neza kana chama cha ODM ni chama kibina muno bake na wasisio ndu nendo nonie ndu makweta okunosindu makweta kwika election na sinu cia mathembozo na seneta akaenda ni ukutabia you ona katika senate waise maseneta ma ODM ni makai metha ana uito muno na nyingi dia mana yani criteria la itinge tumia ina zivuna you azizia ndo me uito you azizia ndo asume nwe da onyonga yani ona ndo asume na uito na yuko okwanze mwaka nenge ona itinge ile kethete siasa ichama kike ndio na take katani zia olekina wasizia usuna nandu yang bado lakini wazemena mena maso na nemokete you wasizia muno ichama na nini ndio tengeta bya mheshimiwa ba na in fact pe mwithukize ni kwa mwithukize mwa tu masemezi ya kulia ya kamba tisa kuila ngale kweleto na kwethete ite ya losing ya nuisi ona yani nuona nuisi peke ndukimwe atongo ipeke ndukimwe kika wana kisio muno kita wakumanda atongo ibalamai tengo tabia tinga ne yika yake ndujika manda atongo ikasia wengania ukachamani wengania wene ukulelo na thukisia wethukisia masukumete na makaje nitukwenda orengo ba nikanao kiwithie no kunene agesi ino nizo zuti mundu munini muno anu malea nete na ODM lakini yua nengwe azongwazia kwani wetha no kwa tena na aya yina ni ane omathane na utiende amolo wa mwithukizio ithia ani mabia maito nendo ukutapia to kamba ituende kalandhe ndutie kana tina atongo imamu thembozo nitenda atongo imena kitu imeona na Kenya gathingitha na bauni po munango tuende ya losing side nundu tiyama na kutungia ne otongo yuga sisia ele nazi azio kuniwa kula wa undu tunakunieta kamba na mbizia na zia mazinga
manazia Gachagua thikana ndakathi ukethia usunito nazia athi aya toka matungulu anazia athi kana anazia ndakathi toka ngundo athi kana anazia athi toka thiani athi kana ndakathi anazia ndakathi toka mazako athi kana anazia athi iwazisia yani wazisia undu yani kulezu yaiti yes no yes no yes no you ambazo tikatungia nia wasiendi timamanda utongo na mubagala tukama na kwika kiu nendo mutabia nitukwenda ya kwikala pa yako na ona tukazia mheshimiwa Kalonzo wa Musyoka na yutikathe yutika ba yake twi withi abado bailio na mubakela twizoma nati nanyi ndiba na unduzu twaizia bada twaizia la twaikia kwikala ngeni Makueni unga magendo kebo ni tatamu no Makueni tatamu no lakini Makueni nesu niyo ipale sindete county lake niyo na mwene emotion mwene mali ya ndio ndio Makueni yani ukenya ni wothingithetie Kenya yonde yani ni aumete kilioni cha mutongo iwaitu Kalonzo Musyoka ni wothingithetie ngaleko yenge muno yuko yani nitukwenda mana kwetu ungiani atatongo ni kanate manyo mando tongo yi na ugo wawe ni kana pai mundu wisi na ekai mutapyondo peke ndonete yani katika itinga pyondo hizi uko na siasa na bia bukuyila kunengano ni siasa umwe pe siasa umwe wa ambisia buku fulani na katika bukuyu aisia ati Kenya niko kunawa siasa sio kengani mwingi muno aisia politics of deceit yes na ikangu tapyondo siasa ile kuna wapa Kenya siibaza na isu na yeye tinga ni zaimanie ine ukulia yila ndo mana apo anite kuuma puanite ku na ndo makowa aya na yumwezo paitezo tu kai okay muzumbe no the wikie kindu cha utuma onde emezaka mugo kanini na yukela wikie ne chao kila wikie fa inje nzize bakube aya ndi atabugize kwoko athi kumande tinga kulona emandie ba ibundu wese itinga ne wafaidika ando bage ne mafaidika na akundu yaziata ambie zende siba ndiye meonga yakele azia kunwezi mune huru yakatatu azia kitiyo kwa bethani matethani yakana azia magwete kuvanga unume kwa nanga serikali yesu yakatano azia magwete opinzani yani ni wezi siasa ila twina sio teti uko na wo na itinga nundu ne yamanie kana uteti uko na wo yaziati nyenga bikasa ila ne nundu na kwa mbe na waleusa ila wevo na kwa ngoka ne wene wabia tika bena na leunda tika ya na itinga yore wene zeka u na ne kweli na nepo as we speak nundu kwazi wize na siendo ile ne tata igine da bake je leader opposition ni na ku leader opposition no yes ne nundu so na aya kwa ndani aya nukere kwa ndani na ni igine da EU Africa nima ugathi ano the Africa EU ano opposition ba Kenya you unduzu wa ndani peke ndo ne loko tabizia ba Erastus na wene wese ona ku serikali hivi ka nuze yangu tabiono peke tuna watabizia ba acha pata ne wese yani serikali yukaeka sije akula ni ati yote ende hata makatekela na tiende nai asina abangi metha amaende na nandu very critical matoneka tiende hata ayete ende eneza mono ki economy tiende eneza ne wakuteja account ne wakisoma aye na tena vision yuma minaze mayina vision makula na ziati na yuti kana na ende ndi hata nundu ne mambi yola lameka makazi ati na yuni woma iti ba Kenya nundu ene ndi ma Kenya mebata no teti ni woti umatinezi iko ti matinezi oteti iko na ti the ucho teti mwaka muima na yu uteti usu ukie wethe munini wa musumbi kwa bahati mbaya ukie wa mwethe kwa bahati mbaya munini wa musumbi ekangu tapi wa katatu ila undu wa ndie senate balabe ya mheshimiwa Maanzo nugere kumaluka unanipo munini wa musumbi wa ila byo hizi ate ila in fact unandoa unabika kwa mheshimiwa waendete kotini na koti ikasia senate thende nuzi atwete kotini senate isiwe yumo the nozu kwa cheni wa walete kwa asiati nye kwanza ene mamie ndika kwa ata justice na ene mamie ona court ne intimidated na ene mamie ona sio masenata ne intimidated na yuni naye kana na undu kwanza ena kwa tiondungi na you either we abinguye chaputa chake chatuka ne nayi we kaune uresign iye akazi yoka serikali ni kana akazi yobye chama chake
kana akakwatana netingai kana akakwatana na Kalonzoi kana akakola zia uthi abekiro tu ndisikazi chake yu nendo kutapisia ba pethukizio kwa point yema yuti unena ta chikilie te ilonzanga kentra ko 96 billion contract ni saini na ndani na yuti unena yuti kile yu amweshimiwa mekotini ya airport nayo ona ne asaini yote atesaini asante ne asaini yusi ndu sio nundu serikali kula na yote ikata tina development ya kwika ayi kwika tina development ikata tithia ndu siasa hiyo nisio maithiti ya Kenya na nendo motabia nesa twailo kitoboya muno ukwigwa etho county sina mbesa sukulu sina mbesa na enende ateowe Erastus ugetha we na mbesa onamo enende minus onamo minus mama mboga na boda boda azukua mayasia mainasio Kenya yanda mboya kana we nazio nyendi nasio we umonde ne waje special edition ya mashujaa o director Mbomezeto mine umonde to twangio mina mazara tu Seneta nataka imwe ndeto sia muthia tafadhali na mheshimiwa na FM nika natumi itumine ndeto sia muthia mimi nenda kwa shaka kaka shaka nune yusulile azio kaka twa kotini na aipini wapyo yethe abai wekwati wake nyenda kwasia ngaiya mutethia esa usinda makwanda teka ya mwiso akaendwa ono semi wa kisiasa na bala serikali mengine ile taendwa yeta hali kukita kitu kimu no na chama chawe twani vyo utume kwa pungu mwingi kila pandu mbunge siasani makotini gwethe ugwo kupatikana wena bitha kila ndo nakulia kamba rija kukwango na tupindwe mitwe weawa kilo ime wakuane na nichotwika na ndi mandu kandiasi ati pati musyayo no mwe mukamba wekana kaenda sukulu ukea nduka bita na nduko na nesa kila musyaye kwati yachekana kakenesa akakekia vitimu no sukulu kabita na wacha ile situ siasa tuinenende tonzio tuinenge encouragement na kaenda tukite withe ngai ni watu nenge mwanya lakini tweke chongone kana mugamba ndekunduka thi nde undukethika akita utwika ngombo tene na tene itu twatwe ngombo ebindeza twi kombo emesilia ni maito na tuyosa kula alama tezio alama esyo makune na twaumela kwa wingi ona kila mundu akendesi mugambe na bina na nene tena wasyo. Thank you Senator wa County ya Makueni Dani Kitonga Maanzo ni mubya Senator nondo wakuka mwanya wangu wa bingu katu kaendea mheshimiwa ndio kwaku mbitikilengo zomye utumani yoto ni kati ya kule uliza MC ya Masii mbona anapinga Adani na last time akiwa hapo alikuwa anasema Adani is good. Ndina apinga na kitaza dele Adani ya sainiwe. Haya mimi na ndeto sia moja. Ndeto sia moja. Sia kugia ni kindu cha mbele amba kumina na kukathi ya mwene chama wakwa na ulai mjumbe wa Kibwezi West mwengi wa Mutuse. Ni wana nisi wakomba umo nena mono ndeito ya Kenya. Onevinda. Seneta Baika. Seneta mwana yenda Kenya. Nazia mwanachama ni nazia mwene chama. Mheshimiwa Mutuse ndio nena. Mwanachama wa maendeleo chap mwengi wa Mutuse mukathe muno. Na ndiaze ile ta kamba. Kega teka ungamata mwengi wa Mutuse ndo nonga miene vende ya muongo. Chuma geima ndu. Onana kulazia kana gwe kaisa nikesa kukoma nikamuka ukethia kuma ngalikwe kabitete ba na at the end of the day mwengi wa Mutuse atra ya muna ethe mbingwa wambe ku impeach Musumbi munini wa Musumbi wikibelani. Congratulations muno mwengi na nona atwekie proud ta kamba na tamanikana kana akamba te musimamo na tigalange te ba ethe wa kuna la mezi olo aguteka kala muthembosu mbaino ya mukamba na zilete binteti ndate yote neza kukwata kendo aya mina kibata cha mwezo kala ngende mina ni kwasia kwa no Erastus kwako next time lete woka ko na ilo tikete kila withe siasa sia kila mundu na sia kala yitukua withe itoka batika yao siasa ila sia pene yeyo lo national government ila sia pene ye kila bangi ndelo sia Adani sia chao pande kwito county siende na kwa so next time ndio kabaye kombene tambe okatene na ndoa ona sio county sisi tutemane kila kiende ete ba then wa county sito mheshimiwa kango zongia butika natumine
peke bathoka ibende se thambi ngikone wese kila tunene yake na no chokete wese kiu kwa hiyo zete na tana na tinena ni maendeleo ala tende na ukwata kuukamba atima na serikali no ikututelia kana teyo utetheka wethe na mwando mitu no mama na atongwira taza kuye pe ndo mekwika serikali la thibo no ikutethio kamba ketha bigini tu kwata kamba wethe no tiazetile nimezetele anike tiazete support nimezetele support tumalize thank you ni mwamu ndokela ni Masii Vyulya naene ndigethi andu makwa Masii Vyulya ward ni mwe omonde mwambika proud moka kwa wingi neta chathe kisio muno cha mashuja dei paingi chaone kona county commissioner kila mundu onde bune wabikiana ukosia naende nundu muina no macha na wandika bikiana umo macha maendeleo tende ya no kwata ni undu tukwatia ni tenesa weze at least wana wewe na miaka ya 5 ndizo zio kabangi on despite omola wepo with at least not ende na kuna unyongale kona kaleko. Thank you MCA wa ward ya Masii Vyulya Mheshimiwa Douglas Musyoka. Ne asante mwanyonge wa bingo katweka endea mwanyonge wa bingo katite ule kabaye kombene niwe ya kuzuye mesa kwa iba yuzwete makeke tekanga ma FM nezo miname toki niguo nena tunga mubea kwa education cia ni mubea manene nyaona kwa yu tubasania twako ne tuzie meza kwa koti yako ina meza kwa mingi na ngai abingwa munonge otondu twahacia tuketha bai kumbene na tukaendea na usomethania ninyo nyu Fred Mbatha ne mwikwati cio muno na ngai amwathime ngai athime ndhitu. Thank you FM also ni Mũtaalamu itwa maundu maki ũteti Fred Mbatha na hindi mazata tuinene asante wewe mashujaa and thank you ni kwate bado are you with us Nito Erastus Kithuku Nzomo ni muvyano ndo kutambana netu Ĩkũmbĩ ya siasa kwa masaa ile ndataka miongo 5 na 6 wala twetha watu inenania twomeanisia twamina yimwe ni muvyayo mwanya kwa wala twatethanisia kwa ile Ĩkũmbĩ Benjamin Mwaka livota witu ilovi nondo akumbanya livoti nzeo ya Ĩkũmbĩ ya siasa mkoni wa visa wa studio ni Joseph Kawinzi Mr. Ngumbi na indi director ni Kevin Mwasia ama ni Kevo lote maundu maingi na indi holawa ikithia kana mitandao ye sawa live stream ya ye sawa ni mwene mavevie Joseph Kireka Joshua Kitwani wetu na graphics na indi Sam Maunda aikithia kana Mũtongo FM ni mwethukicie Ĩkũmbĩ nesa undu ubailite twithiane ila yingi twekiwaji kwa oyu tiwanesa.